lato ino wadi woppe on jalida yeso ma tuma dirtuɗa ɗo woɓe wonta yayɓe ma sifa ɓen mi falaka ɓe wadday werduɓe sifa ɓen mi falaka goto tawernuɓe ɓenande wadday ko woni tun sendata wano hondu sapporta ara fuyndu tawnata ɓori yalfanelan wana min ko wayɓe ɗum koɓe falano konne haɗi koɓe wadduɓe kono walla ɗanaki ko ɗum haɗi mijo lato kono walla ɗanaki ko ɗum haɗi faale lato ino wadi woɓɓe on jalida yeso ma tuma dirtuɗa ɗo woɓe wonta yayɓe ma sifa ɓen mi falaka ɓe wadday werduɓe sifa ɓen mi falaka goto tawernuɓe ɓenande wadday ko woni tun sendata wano hondu sapporta ara fuyndu tawnata. Voilà, et assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateur ɓen fof en salmini jama on fof en hiwrike ɗum e lande ke so tawi mo kala hino e jang hande kadi Allah tawni en tawtegol o émission men wiyeteɗo laaɓay poy lendije ɗen fof ko 22h yoni o haray ko enen e invité ɓe jooɗi si tawi kadi invité ɓe ɓaaki haray ko enen e animateur ɓen kadi présentateur ɓen kadi jooɗi ka e plateau men Jama TV. haɗa ñinne assalamu aleykum encore une fois nenira e men ɓen e babira e men ɓen e bappira e men ɓen e kotira e men ɓen alhamdoulillahi rabbil alamina e weltaniki Allah ko tawtindi en kadi o émission hande kadi hande noon hiɗon andi piiji buy en yewtay e par ce que saa on hara hino habba jama on no habbi émission ko honɗum hande kadi on temde jours ko honɗum jama on kadi holtata hande ka noppi mum ɓayi ɗon andi foppu no jooɗi habbi émission Jama TV émission laaɓa e poy donc ka plateau men Jama TV hara en toriki Allah kala mo andanɗa hoore ma en général kala mo Allah tagi ko satti hoore mum yo Allah ittu hoore jam moƴƴere vraiment nawnuɓe ɓen yo Allah jasinanɓe ɓe nawnali ɓen yo Allah ɓurtuɓe hokkude cellal haray tigi tigi on ɓe wondi hande kadi e Amadou Badian ka émission laaɓa e poy e hande noon invité jo men on ɗon andi ko kohojo laggine tugalal laggine woni ka culture woni ka social woni kala ko andanɗa hoore ma ka religieux haray kanko innete le président l'alliance de la sous-région le président chargé l'organisation au conseil Sénégal donc haray tigi tigi on hande ko monsieur Thiamala bari bantiŋel woni invité de jour men on ka émission men laaɓa e poy donc hara si feƴƴi ɗon e mari temje bu yewteɗi kono avant tout d' abord e yinne assalamu aleykum salminen taw Amadou Badiane par ce que hiɗon andi hande kadi ko face à face avec président Mala Bari Bantiŋel Badiane assalamu aleykum. Voilà, assalamu aleykum musidɓe men darde Jama TV. assalamu aleykum kadi mawɓe men ɓen sonnaɓe ɓen kadi fof weltanoɗen kadi le président Jammalal Bari Bantinel ko suumaye ni mais ɓe waɗi piiji ɗin fof fiyo ɓe tolo ɗo ɓe jippina hoore maɓɓe wawen yewtude e anduɗa hoore ma ino humpa jama no humpa enen kadi ɗen faala andude ko ɗum waɗi c'est oɗo émission laaɓa e poy en tout cas merci Jammalal merci aussi à votre femme madame Bari kamɓe kadi ɓe wawi on accitude o leer ɗo fiyon seeno fiyon waɗi émission laaɓa e poy merci DJ Bella Joli aussi merci kadi kala ɗo darde ka page Facebook e ka télé normal fou. Merci beaucoup Amadou Badian kanko ni chroniqueur ɗon andi ka émission laaɓa e poy en yiɗito e monsieur Thiamala Bari Bantiŋel wiyen président assalamu aleykum. wa aleykum salam DJ on jarama heɗon e jang ko jam tun tana wala ga alhamdulillah koni men tawi on e jam alhamdulillah merci haray ko addi kon tawi weltanike communauté guinéen ɓe communauté africain wonɓe sénégal ɗo ɓen fof katrabi Dakar haray émission on kadi e weltorimo fi honɗum ko wiya ko laaɓa e poy min noon mi ari ɗo mi aral ɗo fiyo mi wowlu tun mi aral ɗo tun en tant que président miɗo ari fiyo mi laɓɓin ko mi landa kon et puis kadi mi salaki fus ko woni haray miɗo habbori fuu ɗum o waway noddude
e kadi ono wonɓe gaɓen président yagal ala e ɗum mawɗo yagal ala e ɗum respect na borrenedi kadi e yewta woni yewtere men ɗen ko honɗum mari intérêt mum ko fi communauté men o e yewtiral ɗo par ce que ɗe yawodiri ma ɗen añi goɗɗo haray noon kadi responsable ɓe guinéen ɓe wonɓe ɗo ɓen fof kala mo tuusuɗen kadi haray yo andu koko ƴetti ko yimɓe ɓen fof jeeyi kon ko ɗum additimo landitorede goɗɗo so laami ko inni o landitortake haray o duwaka laamade par ce que ko jullere nde fof kafi yimɓe ɓen teddinirma joƴƴima jullere nde donc haray yon andu kala ko wawɗo mi landare mi ronki wowlude haray ko yon andu ko simi anda walla hara min mi famanali d'accord président Thiam Malabary Bantingel est ce que ɗo wawi men wiide ko hombo wiyete président Malabary? Merci. Bon, Malabary ko jibinande la Guinée. Minata ko Fouta, minata ko Bas Guinée walla Haute Guinée komi Guinéenjo. E comme meɗen en fof. Miɗo tori Allah kadi yo Allah waɗu en Guinéen ɓe. Kono woni wongol Guinéen on ko andutugol en fof koye jibinande pays men on. Hara miɗo wiye Malabary heɓaɗo Conakry ka ɓe innata Alpha Tala ɗo Médina janɗi ɗon immiti ɗon ari Dakar ɗo ɗaɓɓere jawdi depuis mi ari ɗo noon piiji buy feƴƴi haray ko barki Allah noon e ko ɓenta kala banteyagal komi waɗayno Conakry kon ko barki Allah e ɗum ɗon kadi mi innata sina fiisi mi inni wowli goɗɗi ɗin ɓe innayi goɗɗo fewta coñci mum ɗi wiya ɗi laaɓa hara miɗo wawi noon innude buyno woodi ko faalaɓe owde wa Malabary ko ɗum ɓuuri tampinde kadi jama men on. D'accord. Merci Malabary Bantingel ko ane hombo woni ko sen ɗo Sénégal? Mi arino ɗo 81 ka fin c'est à dire natugol 82 o ko on sami arde Dakar ɗo. D'accord. Président Malabary Bantingel 81 iɓe e nder saare Sénégal ko honɗum woni métier président Thiam Malabary? Métier an ɗen ko couture mi waɗi ko sosoɓen jannilan kono mi wawa wiide kala ko janggata Allah waɗane barke mum mi jangali fayda ha mi qualifie fayda mi wonno e juuɗe maɓɓe tawi ko gollinede tum fayda ko satti wo ko min ɓe jonnata kono jaka ɗum ɗon kadi no moƴƴani bano adama yeeso ko e nder ɗum ɓay mi ari ɗo mi tawi kadi mi ala ko mi jokka sina ko mi jokkuno kon ko mi yerkum mi jannguno kon Allah waɗi kadi mi woni membre fondateur ko mi jokki kon fof ɗo par ce que min nokkeli ɓuytumbay e nder guinéenɓe ɓen andunoɓe lan hanki ɓen eɓe mi tawi ɗo e tawɓe lan ɗo e anduɓe no feƴƴiri ɓen kono mi meeɗali yiwde goɗɗo no jooɗi wayiwa DJ Bella Joli si hon ɗum ko DJ Bella Joli mi nani no wi'a autorité jo Sénégal kala ko waɗete noddane men garam malal par ce que ko ɗo woni responsable jo amen luttuɓe fof koye Asan Ira fiyo kañum kadi heɓu inde. Merci beaucoup président Malabary Bantingel. Badiane acca. Voilà, monsieur le président, donc on maki ko tailleur woni métier mon leng. Est-ce que donc continue ɗum ɗon ha Sénégal joni ka donc on selina ɗum ɗon? Ha joni miɗo jokki. Ha joni on ndiɓa mi ari Sénégal ɗo mi falano sansude kono mi daari mi tawi bano adama kala ko jokkuɗa gattindir ñiiƴe maɗen mi arno mi tawi siɓɓe men ɓuyɗo kono nder ko mi woni kon tawi fayda mi ala ballo miɗo wi'e Malabary Bantingel kono andi ɓay ko Conakry mi janɗi hay ɓe iwruɓe Bantingel ɓe ɓuyno woodi hara e ɓe yiɗa ko mi honneur ji an ɗin c'est à dire ko wiyete malal kon koye nder ɗum profitumi mi wondi e maɓɓe ha Allah noon firti arkisejo par ce que mi wawa yeytade pourquoi miɗo feŋi taw yo Guinéen fof wonnene goto baba goto ko sosojo goto ari tawla waɗa musique soso e ka place an o inni an est ce que ɗa nana soso wimi seeɗa mi yewti e nder ko mi yewti kon tawi mo jogui place ji jani sali Portugal ɗum ko Mbour o inni lawo miɗo faala ƴettudema client kala ko mi sodata e nder Dakar ɗo sago an ko a yeeyatanmi sa yeeya Allah sago an ko min yeeyatama naɓanalan kum heɓuɗa to wo concernalan koye nder ɗum mi fuɗɗorde golle ɗo. D'accord. Kono noon addi hannde ha puusi on tawata on naatay carrément e culture organisa concert ji
ko nu addiya yo naatu e mum carrément ko muyɗe Allah ɗen ayi bano adama ko annduɗa o sa yaka yaɗa o jembintinayi andi min komi wonuno Conakry hari mi waɗay amugol théâtre minen e sosoɓe de sa hayka palais hayka e stade 20 septembre fof mi waɗay amugol théâtre on say hari région ji ɗin fof adday représentant mum Conakry fi théâtre ji ɗin waɗe concours donc minen kan noon hari Madina miɗen tawano e amoɓe ɗon on ballet africain joni noon e nder ɗum ɓay mi ari ɗo ñande goo miɗo e lycée Vambo mi tawi paykoy koye bantingel no noddi paykoy koye maasi yoɓe juuɗon ballon ko fayɓe ɓe maasi ɓen piiɓe bantingel ɓen miɗo darino e binde leggal ɓaari armi présenté mi ɓe maɓɓe inndumilam faala ƴettude charge équipe mon o ɓenni a jo ko ɗum men faalano mi landiɓe ɓenni koɓe bantingel min yewti ha min hawri mi ari min muɓidiri sukaɓe bantingel ɓen ɓenni wonde komin ɗaɓɓu président kono ɓami ala soutenance ɓenni ko Dumbuya woni président on min ala probléme kono nder komin waɗ tournoi on ka démarre ɗon ɗo min gaynde tawi ɓe wattilam président wala on no ɓe wattiran on président on no ɓe wattiram président janfano e mum seeɗa goɗɗum ɗum noon miɗo tawano e janfiɓe ɓen ko on no woni ɗi o yeehi président Wuri Thialere en noddimo yoɓe wondu ka tournoi ambassade on minen noon meɗen jokki équipe on min tawi o acciti équipe bantingel on joni o yehi kabira mawɗo innumi a ko noon wonirta si tawi a yahayno toon a yettono min min kadi mi hetta place on ɓay haray an a heeɓi place ɓurɗo place équipe kama on onni joni ko faala komin accuto équipe bantingel on ɗum no rondi soñdia minni mi nani mi jaɓi komi d' accord min mooɓi bagage on min ari min tawi mawɓe bantingel fof no tooli min inni min o inni yomin o huuni ɓaadi kanko hunoto kanko woni président ɓaawo gayni hunade innu min nde miɗo yiiɗi équipe on ɗo waymo seerde par ce que o janfiki on woni to onon kam jaɓɗomo hettoɗo ɓami hooli ɗum o yeƴƴiti o ndaari mi tawi feere ala lanni mawɓe ƴetti halfinimmi mi ƴetti kuppuji ɗiɗi mi ardidiri sujet on goymo juuti donc e nder ɗum men nde ko yahete kon on saati billo aro yinnilam billo o feƴƴinoɗo ɗo garam billo o inni o malal miɗo wonnuno ka tournoi amical horizonal Fouta Diallo par ce que ɓuyno wola ɗo fi association ji ɗin sula comme woɓɓe maɓɓe no wolde ɗo sago an simi wowli kala yedduɗo komi woli kon mi faala mi waɗa face à face ɗo on faami hay goto maɓɓe mi hulata komi woli kon par ce que kami wolata ɗo ɓuyno jenti awa billo inni o mi faala wonana vice président ko amical horizonal Fouta Diallo inni mi hiɗa jogui mbuuɗi ɓayno am fena on nde ñande har 7 millions francs CFA no ka leydanki am minni ɗa jogui mbuuɗi seeɗa haray na en itti yimɓe ɓen koye golli mbuuɗi men ɗin par ce que min minoyi ɗo wo en wata darade o inni kala ko wakkilɗa miɗo wakkili min kutisi min sansi amical horizonal Fouta Diallo min soodi goro me ka Alaji Bourama Sori Touré ɓen ko Castor woni ko ɓe wonno simi fayali kamɓe wonno hooreɓe hikkinoɓe hoorejo on ka union ressortissant guinéen ko kamɓe wonno ko trésorier kamɓe wonni parrain on quoi joni noon ko oustas yanki wonno président union on ɓen ari men tawi ɓe inni ɓe d' accord ɓe weltike ɓe weltike hari ɓe faala jeunesse ɓe heɓali joni kamin innuno joni min démarre on tournoi union ɗon ela diablas o en no jokkuno amical horizonal Fouta Diallo ɓe inni ɗum watta si min ari min addoye équipe uji ɗi fuɗɗike suude hannde janngo e yontere nde ñande ɓe addana men police laattako ko nder ɗum min gerdi ha Allah waɗi mi eka préfet on ɓe jonnitime yo min waɗu tournoi union ressortissant guinéen min combati fi on union ha wuuri en ɓe aroyi par ce que wuuri min gerdi wuuri Thialere goto min gerduno ɗo ha tawi goto hollata en boddi
kono aduna ko gerɗa acca tun kadi ka hiwrondirɗa janngo ɓayi min mi keɗo mi ƴetti on cassette ɓay min gayni final union on mi naɓi lagine pour yo tege ka télévision tawi Ama Julde Diallo hino ɗon on say min yaadi Kamsar ɓay mi yewti Kamsar tawi Guinée Sili national jouiday e Maroc match on gasi tun min arti ɓe tegi cassette on ka télé tawi ko fii ɗum tun uniquement naɓirmi Guinée ko sago mi waɗay ɗo goɗɗum tege toon mi arti ɗo ɓenni mo jannga laamu ta ko inni o gerdaɗo mayi ka ambassade tawi sosoɓen fof no yewtiri ɓawa ɓenni marsata comme ça min dari min calculi min inni joni acce waɗen on sous région par ce que ɗum ɗon goɗɗo wawata en kalde sous région Guinée na Guinée jeeyi wona Sénégal jeeyi min dakori ɗum min démari ɗum min inni ko honɗum min watta noon joni ko on sa min waɗi anniversaire Boubacar Demba Camara o kame yano ha ka milieu ɗon ɓay min a signoyi contrat ji ɗi min arti wuuri en ɓe kadi ari inni minen kadi ɗum ɗon na minen représentata ɗum min nangodir mi yehi ka Pape Diop maire de Dakar Seydina Oumar Touré jooɗi no jooɗoɗo en ɗon ni o inni yo mawɓen fof feƴƴu juulo ajuma kala faalaɗo ñalande kaari tawtude anniversaire ko so rewi ɓaawo malal e Mama Saliou tawi feere ala ɓe fof ɓe herti ɓe yalti on sayi ko combat on ko min e wuuri wonno ko hay Souleymane fillitike e ɗe balɗe ɗo komin wadduno ɗon kon wo ko exemple mum ni o haray on ka ɗon ko ha ɗon min arno wawata wonde fayda si tawi min ni histoire on mi continue mo émission min on fof wona e fi ɗum ɗon d'accord joni on combatti ɗum ɗon ha après natuɗo ɗon noon joni ka gouvernement moye Guinée ko honno on ɗon gouvernement waɗanno réformé ko honno formino ɗon on ɗon gouvernement min formide bureau moye Guinée on ko honno moye Guinée ardi exemple voilà no moye Guinée ardi pour yo fof kadi faamu min ko min e Mama Saliou Djinji Mama Saliou RMD ko mene wonno bara droit ɓe Elhaji Abdoulaye Sow ɓen simi faamina ko pugolon ko Elhaji Abdoulaye woni premier président moyen Guinée ɗo e Sénégal yafade seeɗa non ko min e Mama Saliou Elhaji Abdoulaye Sow hay reni o waɗano ko menen ɓe nulayno o yahu représenta ɓe Fouta Diallo e yeru lagine wonɓe ɗo ɓen fof inni Elhaji Abdoulaye Sow ittu hunduko mum e fi bureau union ɓe wonta président union tawi combat maɓɓen ko combat kamɓe e Mody Ibrahima e ñartali kamɓe wonno combat bureau union forma Castor bafe ɗen ferma fiyata Elhaji Abdoulaye Sow naatu miɗo tawa Elhaji Abdoulaye Sow décidi kañum kadi wonay président union e landa pourquoi ɓe faala wonde président union o sago maɓɓe union wonayo union on gollu ko ambassade koye ambassade on aru iwtira ɓaawo union on bari ambassade combati ɓe ñande goo mi yehi ka ambassade toon min en bari men discuti barina inni o miɗo yehi ka makko piyoyimo ka bureau makko o convoquimi ka police 4e mi yehi mi hewtugoɗan ɓe udditi bafal ngal ɓe sokkimi ɓayɓe sokkiran directement Elhaji Abdoulaye Sow nodda to yeeta ɓe ardi kamɓe o suka wiyeteɗo Ibrahima Lagos ɓe andi mo e woɓɓe ɓe inni wo kamɓe mi wawata yaltude ɓe andal ko ɗum sokkimi ko ɗum mbari sokkirimmi min mi falama yaltude joni kono ɓe inni mi yaltata toon ɓe andal ko ɗum sokkimi e nder on combat gerda ɗum ha heede 19 heures torondirama tawi cadre ɓe ɓuuri arigoy hari hay min joni mi woni goɗɗo ɓe yaltininmi emi lootoyi min e Mama Saliou min inni min yiide e mawɓe min ni Elhaji Abdoulaye Sow min toriki on fi Allah hoti annabijo sabu ko wonɗen e dogidude kon accite bureau union forme bureau moye Guinée sen formi bureau moye Guinée wona inde nde woni important ko golle ɗen Elhaji Abdoulaye Sow inni a fadela mi miijito
ɓe yiide ɓari ambassade kadi ɓe négocie e makko fii ko sokkimi ko haa ɓe yi woni hunde wotere kamɓe si Allah jaɓi joni aɓe kondira e moye guine sagon hara Mamma Saliou Djinji no jooɗi ɓeɗo fof on moment ɓe ala wolude fi Alaji Abdoulaye Sow sina bonka on sa hari Souleymane en ɓe fof ɓe tagaka fi olgo fi moye guine wuuri en fof komin e Mamma Saliou wonno wiyete service de renseignement Alaji Abdoulaye Sow ka tumbi wo ko minen yetotoɓe ko ɗum feƴƴuno to yimɓe ɓen kadi watti men suuɗude yewtereji ɗin koye nder ɗum min dogidi e mawɗo on ha mawɗo on nanani men joni ɓe ƴetta bureau moyen guine o ɓe waɗi kaydiji ɓe addani hoore nano yo ɓen addu men immina men e wuuri Calere Mamoudou Gongore en e honno wiyete Sadio Diaga en min immina men yaw ko Alaji Yeroya kaka Alaji Yeroya min yaha men honno men ɗumanna audita ɗon ha gasi ɓe inni joni komin yaw ko Alaji ɓe yeeti men condition hoore nano on ko on ɗum hoore nano habbori men ka bureau moyen guine min ƴetta ɗo min naɓa ka Alaji Abdoulaye Sow mais on moment meɗen iwri moyen guine meɗen iwri hoore nano kono min e oya komin hutaɓe par ce que minen ko Alaji Abdoulaye Sow fof no andi ko ɓen min wondi secret ji ɗi woltake yeeso amen fiya Alaji Abdoulaye Sow mais min mi yeeyi Alaji Abdoulaye Sow Allah hinnoɓe ɓe weltori bureau on forma nde ñande simi fayali ñameteji ceepo boisson mbuuɗi fof maɓɓe waɗi siɗa falano nde ñande a ñamatano ceepo on ko tewi on tun ƴettata ñama nde ñande no bureau formugo bureau ñande formugo bureau ɗum noon tawi bari ambassade en fof no toon fof no woni en place bureau on forma ɓe waɗi lan secrétaire à la jeunesse kaɓe wannolan ɗum buy retiri e tawi ko ɗin poste ji ɓe falano ɓay ɓe heɓali ɗi ɓayra si ɓe retiri ke kono combat ala ɓe accutu tu yaade mais yeehi e ɗum ha menen min jooɗi min ni joni noon elaji kon wonɗen wadde min haldi yo min waɗu ka grande mosquée waɗen toon Laylatul Qadr o ɗum kadi woni combat jindugol ha ɓe contati yogaɓe ɓe yiido e ɓe ka grande mosquée ɓe ƴetti grande mosquée on ɓe jonni ɓe inna noon joni diwe ɗen fof mo ɓe yo adda 750 000 francs CFA ko fottine ka Alaji Abdoulaye Sow ndaara tawa Laylatul on ko faɓɓi janngo joni ko janngo tun heddi tun mo ndiwama hande mo ɓe inni d' accord kono yaltugo yimɓe ka yaasi ngunu on ɗuuɗi mi noddi mawɓen komi wolata kon kadi lan hoori no gasa hara woɓɓe kan no jentilan on saati ɓe o groupe ko yiyata no gerda ɗo fi moye guine fof paala e mum min ni Elaji ɓe makinam min miɗo faala o yewtude goɗɗum ko ene wondi hanki ko ene wondi hande ɗo waɗilan confiance ɗo waɗilan baraduroi mon si mi wooli ɗo wowi famude komi yewta kon innumi on ñawla e men ɗi mbuuɗi walla okkon men ɗi si ɗum woppi Laylatul Qadr o laatta ko nani ɓe maki on ɗum innumi hakkude e Allah so ñawlali men ɗi mbuuɗi o Laylatul mo yiɗon o laattako ɓenni simi ñawli on noon ɗi mbuuɗi si ɗi hettaki kombo yoɓata innumi hara on perdi sago an hara Mamma Saliou no jentilan fewno ɗo so jentakilan kadi miɗo faala yo landomo ɓe makina inni ɓenni Masaliou ari ɓe natoy ka chambre maɓɓe ɓe yaltini 2 500 000 ɓe addi ɗi ɓe inni modi malaɗe hin noddutu jama on darano organisir on mi nodditi ɓe ka yaasi fof mi hiwri lawol mbuɗɗin fof wi weltori fof noon ɓerɗe mum ɗen tawi noon joni fof wi président min jooɗi ɗon min tracé ko honno ɗi nayi sodirte ko honno warrete on saati ko Alaji Abdoulaye Sow woni président e no woduno woɓɓe inteɓe Baba Galle Alaji Sané ko ɓe woni vice président Baba Galle e Alaji Sané Alaji Sané moɓɓe ko kamɓe ɗon ɗiɗo wonno vice président hombo wonno premier vice président ko wonno premier vice président ko Baba Galle hikki Alaji Sané kono o moment ɗon kadi ko ɗum waɗi ɗum ko entre
timbo laɓe donc ko ɓen ɗon wonno andi mo timbo on woni président mo timbi on woni vice président mo laɓe o woni vice président voilà lo situation kono on moment ɗon moƴƴo ŋaƴƴa ala Sonko ala mawɓe ɓen ñande wiya reni yo o ñande wiya reni yo ko si ɓe waɗay gerto e si ɓe waɗay nagge ka maɓɓe ko minen dogide o mawɗo ha min haldi min fotti joni yo ɓen kerew noon fi o mosquée gara mosquée guinéen on fi julirde guinéen min haldi noon ko honno min warrata ko honɗum no waddira min elaji so seeɗa minen min fuɗɗi heɓude ko sukkar heɓi ka kafe kon min kombata ha marsa si tumbi min heɓata hay hunde ko wiyete ko ɗum ɗo woni félicitation amen ɓe félicita ɓe yinde ñande ɓen minen wona tawi min alta min ala hay nande inde amen no ɗum kono min kombatali mawɓe ɓen min fankiti ɗon ko on saati o ŋuuru ŋaara fuɗɗi ha premier conseil wiyano ɗon ala ceerno Moutar Kodje ɓe liberté 5 ɓe inni Boubacar mo maɓɓe ɓe faala yo présente ka Boubacar inni de présente to fi conseil on ɓe inni si tawi Boubacar wonay fuɗɗa sonkede tum Boubacar inni min si tawi woni ko baba anno fof no teddini babin an say ko fi o conseil waddata babin an e jama on mi retirike Elaji Abdoulaye Sow inni si Boubacar retirike o retire kono Pape Sow yahay ɓiɗɗo maɓɓe yimɓe ɓen fuɗɗino wiide Pape Sow wawatake imposé de ma yaha fi président makko no laami moye ngini babe makko fi babe makko ngunu on waɗi mi ari minni mawɓe no woodi komi faala yedde on andi Abdoulaye Wade ko perdinimo ko sabu ɓiɗɗo makko on minni retiré ɓiɗɗo mon on sina ɗum addanayi on probléme kono tawi woni joni ko ittodiro mone hiɗon andi probléme mo marɗen on e Badiam mi anda débat men on so weeliray noon par ce que yajay no ɗuuɗi komi andi ile mattaji boyi joni noon e nder ɗum tawi joni Fuuta e fuɗɗike ɗumannade jafe on naati e nder jafe on ko naati kon Bourama e Rafil kadi no faala wongo président conseil wongo ka conseil Pape Sow no faala min kan noon joni min kadi miɗo faala kono meɗen nangodiri fii est ce que Pape Sow yahay est ce que Pape Sow yahata e nder on guere yimɓe ɓen inni ɓay joni Abdoulaye Sow haɓidama yo ndaare kombo placé de mawɓe waɗina o de remplace ha yimɓe ɓen fuɗɗi ngunu yo Souleymane wonu mi arti mi yeetiɓe komi yeetinoɓe kon kono tawi on sayi yeetiɗoɓe o ɓe sikkay on tigi wontidi ayɓe maɓɓe ɓe te marsata koye nder ɗum yaha ha inna joni na wigol de ko élection ko haldugol fottani tum donc si faami président moyen guiné on kanko ko nomiraɗo ni voilà joni ɗon hari naw vice président nawdi hari ko membre vice président ko ari wonti vice président ɓay Baba Galle hooti lutti Alay Sané tum o arti o ƴetti place Baba Galle o saɗa woni joni noon Alay Sané décide kañum kadi ko kañum wonta premier vice président par ce que ko kañum wonno deuxiéme vice président aranu joni ɗo e kesso arde ƴetta place wonno ɗon awa kamɓe ɓe artay ka place oɗa ɓeeɗa hootaɗa tayle ko noon haala kam fuɗɗi noon débat ji ɗin fuɗɗi noon mo be wonanimo mum woni noon hakkude wiigol Alay Sané wonta kono hiɗon andi ɗe mari probléme seeɗa on andi probléme mo marɗen on Badian siɗa andi ɗo a waɗi formation ko waɗɗa ɗa andi érage fi laamu si tawi a laamo hen amara ko okka paasi amara ka ƴawna yimɓe oto naɓaɓe artira gonga ma on feeño o yeeso nulaɗo par ce que min bela no onananmi seede min fewdo ɗo ni si tawi mo hen guine jooɗi ke discuti
ha bononda jano ari heɓaki ko wowla wona fi gonga walaki ka kene fi transport ko fi mo mara sens mara ko waɗana goɗɗo karango heɓirta gonga si Allah tawnima ka tumbodira wiyama ko enen moyngine tumbodiri a yino yangoraymi a yino warraymi c'est-à-dire a mijantolan sa si Allah hissinayla enen ɗo fof ɗen suti o caméra ɗo ka sinnama o ko caméra en fewti ga en jaɓaninde ko gonga o ko caméra ko gonga woni en wala ka wolde ka donc hakkunde ɓeɗo ɗiɗo mi yiltito ka konngol hakkunde maɓɓe kanko yalay sane woni noon jafe tawi ɓe mawɓe tawi dal ko dunci o haaju o kon wawete soutenede d'accord merci président mi sikki ɗum no juuti ko nen arta jugé on par ce que man min si tawi soɓɓude mum ƴetti ɗum badian Alaji Sané wonno deuxième vice président Baba Galle wonno premier vice président Alaji Abdoulaye Sow woni président Baba Galle Allah waɗi yeehi Souleymana Bari commissaire tawi ko Alaji Sané ɗon wonde premier vice président attention mi wi'ali duwano mi inni ɓayi Allah voilà joni président donc kamɓe Souleymane commissaire avant Baba Galle newɗo Guinée ko wonnum kanko wonno ka moyen Guinée non Souleymane o adéru donc andi ko woni adérugol cela veut dire en formimo sous région e yeehi ha ka tumbo e nder ko wonde ka tumbo kon probléme posike noddeɗa inde joni min nomima poskarijo on faami voilà la situation même wuuri ko bureau on forma premier ko forma kon ko minen formi di bureau on ko bureau on forma premier ko minen formi di bureau on kono on sa wuuri fonctionnano e bureau on ari ko honɗum ka bureau hari mi andas ko ka finance o wonno est ce que a faami o fonctionnano kanko Sadio Doumbouya ɓe waywase ɓe accitita o joni noon ko ɓayyeyi ha Souleymana aroyi tawi joni Souleymana mawɓe nodditi Souleymana o wallitoɓe tawi joni ronkende ɗumanni kes mawɓen innaali o ko premier o ko deuxiéme kono hiɗa andi tun kadi capacité bano adama hino holla ko kanko duwa wonde ɗon est ce que a faami kono si tawi na ndaro capacité bano adama kadi haraɗa andi ko hombo duwa wonde ɗon est ce que on faami lan est ce que ɗon famde lan son fama min miɗo c'est à dire moyen o ɗa on holliri kanko duwa wonde voilà c'est ça que donc firtel no kalawi voilà ara moyen on c'est à dire le problème guinéen c'est ça moi je dis la vérité le problème guinéen ko problème moyen parce que hande sa daari ka ho conseiller et affaire moyen guinéen ça y a tout à fait problème président Malal arten deuxième témoin mais nanno ɗo Sénégal tawi ɓe mélange de guinéen ɓe ndi to Allah waɗi waɗɗon saɗaka ka juulirde pour la paix par exemple pour yo Allah addu jang ndiyan salligi emen kono min nani probléme ji buyi wonde mantade mo mbuuɗi go no ñaama toon et puis ministre ji ɗin adduno mbuuɗi donc on ñaami mbuuɗi ɗin et puis ha joni on jooɗaki ɗo rande waɗɗon contrandi heddinoɓe surtout ma golluɓe et puis min nani kadi ko communauté guinéen o wonno ko organise ya ha nder communication o watta woni ko moyen guinéen ɗum ɗon addi probléme le conseil o et l' association moyen guinéen o est ce que wawi min laɓɓinande ɗum ɗon en tant que kono on organisateur ɓe merci on jarama ko ɗum mi addoran noon ka fuɗɗode yewtere minni goɗɗo so wowlama hunde wota o satti par ce que sa meelaki hunde meelota koye ma fi affaire ka sacrifice feƴƴuɗo ɗo min ɓe jaɓata wiide ko min meeɗali jooɗade ɓe inna ko min ko ñande wotere ɓay satti mi nani ɓe inna ko min non mi haalnino manani min ni wondare ɓe faalalan asude ira min piiji ɓuyno feƴƴa ɗo ko min en vantata
piiji buy siɗa faala inna e fof a faami mi immino ɓe waɗi réunion 2 fois 3 fois tawi mi tawaka goto yeyataki lan une fois Souleymane ini lan gang iɗen jogui tummodira ka 16 mois guine wo ko tema on meɗen faala en andu ko probléme no posi e hoore men ɗo ko honno warrete nde ñande tummodira heewi tef mo ɓe ƴetti gongol mi jenti mo ɓe ko yewti kon woɓɓe inni meɗen faala e waɗu contribution mo ɓe versa okken gouvernement Sénégal on fi batte ma ɗi accident ji waɗɗi e probléme ji kowoni e sar ndin kon meɗa andi ekkutugol e tummodira yewtere no jonnama chance réalisugol dossier ma deuxiéme woɓɓe inni mahi waɗen feere okkitirgo ƴiiƴan waɗen on journée okkitirgo ƴiiƴan min ni on sa ɓe ni mawɗi malal ono men nanal ɗo wowla yonde min ni saddi ko haɗi no haɗi mi wowla ko hakkille mon ɗe woni e yaade to wona toon hakkilani ɗe woni e yaade mi annda noon si tawi en nantodeya kono min la mari komi propose sa ɓenni d' accord min ni ɗo e ɗum ɗon fuu hande ɓe ƴettani en ɗo leɗɗe ɓe faala en hay raɗade hiɗen sutti accident ji ko woni wadde sar nden kon ɗum ɗo kaka Allah iwri en anda ko honno iwri ha hewti ɗo kono kaka Allah iwri inni koye julɓe koye leydi julɓe kadi wonɗen komi faala e waɗu feere mawɓe men ɓen ko holoraɓe ka diina waɗen janngande kamilu on waɗen torunde Allah itten sadakaji yo Allah hisin en hisindina en e leydi Sénégal fo wi vraiment solution ɓuuri o ala solution ɓuuri oɗo ala ka wowla ɗum ɗon woodi propose ɓe ɗon kisan nagge woɓɓe adde mbuuɗi min ni no acceta o mi yaltini mbuuɗi ka jiiban mi jonni suka e bras droit jo wuuri caleɗe on min Mbacké voilà min yehi soodoya kaye o yehi o soodoy kaye inni mi jooɗo takko han ɗo mi wata jaɓude mbuuɗu mo windaka komi jonna o winda komi jonna o winda Allah waɗi goɗɗum no même ono médiaji ɗi woɓɓe mon no jooɗi e nder 3 jours compétition on tawi ɓaynam fenu tawi heeɓi ko yatawa kolce 3 a faami e nder ɗum tawi fi ñameteji fof o heeɓike mbuɗi no woodi nde ñande inna joni noon ɓay laylatul on ko ni fewdori waɗen feere malal kanko yahowo tawdete sodoygol nayi ɗin bela ala ɗon ala ɗon bari ala ɗon suka ɗon mi yiya ɗon suka hay goto fayda wawo simi pottike mi fewtike aɗa immotoɗo daro koɓe min wano min si minni goɗɗo baba haya ɓen ɗon ɓe gayni interpella on ɗon mais mi sikkuno bureau moye guila no mari jeunesse mi yaali hay sino woodi minata ala kono laamu no metti fi jogagol hande ma haɓen kono ñande heɓude aussi min an on saha ɓannina hunde simi haɓode bayjan ɗo so i fokkiti minna e sama fuu neɓatare fof wiyama sama fuu mi faami donc e nder ɗum koye nder ɗum min immi men soodi ɗi piiji fof golla woni ha tumbo jemma ɗinayi hirsa tumbo jemma min ni mi wawata iwde ɗon buuseɓe no wawi wujjude tew on daroriɓe ni no wawi ƴettude tew ko ɗon mi dari ha tew on soppita mi yaada wayloyo tew on ka nder suudu o wayla mi artida e makko ɓe mooɓa ka wonɓe ka yaasi ɓen kadi ɓeɗe huuli wata taw ɓe ƴetti heddingum ha tew on foppunaɗa haalda noon fotta e 6 heures du matin foppa koye fottu ɗon tew on fof waɗe e mbusuji mawɓe ittane ko defete itte fof waɗe e mbusuji woni ha e 5 heures mi immi ka an mi ari mi yaali personne e ko wiyete banu adama mi yaali ko jiwɓe waali ka nder suudu ton tew on no hibbi ka salon mi aami naatude ka suudu ton ko jiwɓe to waali ton
mi am yo yetute o waɗa kay ɗuma ko halda ko en ndeno wiye never ko ta fo hewtoy ko grande mosque mi noddi oya téléphone o udditi bafal ngal minni banque bafal mon ngal ɓe banque bafal ngal o te fof mi sarsi mo e mbusuji min tum mi kanko président on ari o taylan sarsude ɗumon e 7 heures wo koto o wawa hebde goto ko wallo minni banu adama mi yaali wo yahe onon kay sanso ɗon so yahal ko grande mosquée toon kadi porɗay immi mi yaw ko grande mosquée tawmi ɓe noddi sukaɓe goo ɓen aru ƴetta tew on naɓa ɓen naɓi tew on mo ɓene ƴettira ko faala yimɓe arɓe o kay mo ɓen ƴettirde ko faala ala mo ɓe no watti mbasa mum on no habbi ministre ɓe yo photo ɗo e ministre ɓen yo filmide e ministre ɓen min komin tum woni organisateur ka tew ka ñiiri ka akey fof komin tum ko ɓuri lam mettude aduna komi wattata tan komiɗo wuuri e duuɓi am e personnalité am e confiance komi marani jama on gon ɓe ministre ɓe foppo ara jooɗo tour de table ka grande mosquée mi watto mi ara mi daro ɓe waɗa sansodira discours ha gayna ɓe wiyali mi weltanike commission organisation o ɓe adda idée ɓe récupéra mbuuɗi ɓe ɗaɓɓoya nayi ɓe hirsa nayi ɓe waɗa fus sina yaagol watto ha moƴƴa jooɗo ɓe ronkanami hay wigol fesiten kaarijo e équipe makko même président o wari o tawi mo inni kon ɗum yiiɗa discours am o mini welallam président hombo souleymane mimi discours ma o welallam inno oyni no excuse moi parce que ɗandi tum minni way c'est pas grave min malal est ce que non joni président malal miɗo fala okkom est ce que président haade fe noon golton ɗon sabbi remerciement miɗo arde ma non mi lande on miɗo habbino ɓuri ɗum wona on gogo si tawi allah o lanɗo yoɓilan ko joddi mawdi kono façon nomi wawno noon ɓa mi heeɓi komi heeɓi ko miɗa anduno karan allah yoɓirtanmi par ce que mi miijaki ko moƴƴi mi ala naaɓe kadi mettitilan kadi hay komi waɗi ko miɗa anduno karan mi heɓirtan joddi moƴƴiri sina fi allah bagoray goɗɗo muyɗe makko ɗen ɓay kanko o faya e golluɗo on nde ñande min miɗo laaɓaninmi ɓe wonɓe jindude ɗo foppo wiya ko association e hino bela e hinoma jara hiɗen wowla hiɗon ande malal ɓe nodditata noote yawti ɓe mawɓe jeego ɓe noddata e communauté guinéen ɓe noote kon to ɓe ƴettata ɓen si ɓe yi média moyen guiné moyen guiné président souleymane on faami équipe mum on wimi il faut je dis la ɓe si ɓe yi onon atan si ɓe yi onon joom média en koɓe konti ko ngeel e ngii e sadi ɓen ɓe yiɗa haalon kaɓe woni ɓe yi rewɓe men ɓen koɓe konti ko bandiɓe koɓe kontidinmi e rewɓe men ɓen kadi ko bandiɓe ko min kadi komi bandijo et pourtant miɗo remarque sinnama o yaha joni ka Macky Sall ko ma mi yiida ma ɓe nodda ɓen kadi ɓenɓe ɓe innata ko bandi sinnama o defe ko ɓen kadi ɓe noddata ɓen ko hombo anduɗon ɗo ɓeygu mum e maɓɓe ala ko hombo anduɗon ɓeygu mum e maɓɓe min on anda ɓeygu an eɗen gandi on anda mo kateren eɗen gandi bon hako huno nden koko wirni kon ɗaɓɓante lampu ko wirnaki kon kaka kene woni d'accord enen président jonno on ɗon ɗino sadakaji ko hombo wonno hoore mouradu ndun ko moyen guine ka ko conseil on ko ɓay mi yaltinide on ko haaldanoɗon kon koye waɗu inde guiné en fopp ko guiné en fopp confirmana no wadde événement on par ce que ka grande mosquée minen komin yano toon fi o grande mosquée min innuno ko inde moyen guiné meɗen faala fi moyen guiné ka organise laylatul ɓe inni ɓe wawata jonnude fi moyen guiné ɓe wani jonde noon de guiné en fopp lande mataka o
lande certain woɓɓe kadi moyen Guinée ɓe holli on kamɓe certain ɓe inni kamɓe ɓe wawi jonnude inde Guinée on fof ende meɗen communauté Guinée ko ɗum hendoraka grande mosquée si fulɓe ene moyen Guinée tun e yeehi e waɗi goɗɗum toon kono ko inde moyen Guinée julirde nde ƴettano hewti inde communauté Guinée communauté Guinée la vérité hara ko gonga on d'accord hiɗon andi noon fi diina fi mobilisation popularité ko enen ɓuuri wonde quel que soit le probléme si capanɗe jeetato noddama on taway capanɗe jeetato ɓen fof ko enen kono noon ko jonna ko fi communauté guinéen kamɓe sembe on faami min nollan aderi kadi ɗum par ce que fi on ɗum hande sago am Amérique ko jama o waɗi ha Amérique woni Amérique si tawi Guinéen fof moobike iwtori ɓaawo meɗen ɗum no weli mi ɓuuri si tawi enen en avancata ko wonu enen tun ko enen on tun minen hande ko ɓe faala ɗen ko laamade lagine ko ɗum faala ɗen koye laamo lagine en laamota ko lagine tawi Guinéen fof wonali ɓaawo men ka ko si Guinéen fof dakori woni ɓaawo men si laamode lagine d'accord joni président nane on maaki on soodi kaye mbuuɗi ko yeru ko heeɓi kon windama ko jole heɓuno ɗon tigi tigi on premier jour o tigi tigi on fewndo ɗo ni kaye laylatu kadiri on premier on hilan jogiima sadaka on kaye o fi sadaka ine miɗo jogii kono global mbuuɗi ko heɓi comme mi calculali kamɓe kadi noon min komi hendi kayo komi min gayni ñande gaynnoɗen 2 jours 3e jour mi yano ha mi tawi ɓe minni mo yeehi golli ha gayni o waɗay contrat ndi kayo olla jogimo moɓodire waɗen contrat ndi ɓe innila yo min fado balɗe on balɗe mi artoyi mi inni mi ari ko halnoɗen kon ɓe feriti yeeso ko honde sa ɓe nodditinmi ɓami wori bagage o miɗo fokkiti kamen ɓenni mi mi ƴettu kayon mi jonna ɓe calcula si mi ari après ala probléme ɓe jonta elan kayo minni min ko gonga président no woodi kono no woodi kalis ko wiyete trésorier kon ko confiance peuple on halfina e ma wona confiance une seule personne mi wata ƴedde kayon miɗo ñaami to mbuuɗi ma mi ñaama to mbuuɗi mi anda hunde andaki mi ƴetta kayon mi jonna goɗɗo ƴetti kayo mi acci ka place am mi yeggini mi arti ɓay mi arti mi ƴetti kayo mi yirtiti ha joni min calculali kay on no juuɗe am woni 3 fois kadi komi yewtigeni ɗo komiɗo yaade wonno e oɗano nawni oɗa sella ko ɗum ɗo haaɗi ko ɗum e nder ɗum ɗon mi woni fewno donc somi faami président kala ko adda ko windu ton o anda ko jelu heeɓi kala ko adda komono madre mbuɗɗin ko mi yano ha ɓay mbuɗɗin ɗuuɗi ɓe retiri mbuuɗi ko yata fi nayi ɗin kon jelu ko 1 million sikki 750 000 fi nayi ɗin fof nayi ɗin tati e ko jokkiɗi kon attention ko 750 000 retirano 750 350 000 fois 3 donc ƴetti ɗin ɗon mi yehi fi nayi ɗin mbuuɗi ko heddi kon koko defira e ko waɗa piiji pajare ha ko grande mosquée ko woɓɓe okka toon ɓe tata joni ko ɓe golliruɗen ɓe ga ɗo ka jelu mi sinam fawde e mbuuɗi men ɗin tigui ko heɓino kon fof koɓe jonnano ko 2 millions 700 yimɓe leydi ɓe de jonno e nagge wotere joni noon defira jelu financement ji defu fof ko jelu non wonno ko defira 100 000 no woodi kadi peehoye toskoye toon ko sooda ɗum wonti calcula sikkitin ɗum ɗon on calcule en no un jour viendra par ce que on waɗay contrat ndi en tout cas kala noon ko majjiri on mi waɗa waɗa lande ok en tout cas mbuuɗi heɓino sincèrement parlé on heeɓi mbuuɗi normal en heeɓi mbuuɗi non donc minen min tawama heɓɓe mbuuɗɗin wo si min andi contrat ndi on ko jelu ko honno ɗi waalori e ko honto ɗi waali on say min anday en fof ɗe mari mbuuɗi mais pour l'instant onon e hoore mon taw ala mbuuɗi ko yimɓe no woɓɓe maɓɓe toon no jiiñi donc ɗo jogui on bulo kaye on sali joni ɗuɓe kaye par ce que vous avez on ñaami mbuuɗi nder ton donc mais explication écoutez ɗon kadi mi amata yo yimɓe ɓe wowlu ɗon andi ko fiyon mum hay e gooto wawata darade yeesa wowla ni président
ni personne e maɓɓe wawo darade e sawo wola fi ɗum ala on faami min komi andi ko goonga mbuuɗi heɓike mbuuɗi ɗi ko heɓi kon kala ko heɓi hannde kon président signe ley ɗo totalisé ɗo joni noon président kanko ko signora anda joni heeɓi wimi ko heɓi hannde o calculte ɗon ande hannde naatuno 500 000 walla 1 million so signe ley ɗo andi hannde kadi ɗiɗo confirmama ko ɗiɗo ɗumanni ñande ano ha hewti tawi joni affaire o mbulo kay woni accire fi versement gasi darno mbuɗɗi fof mi wallini tour de table eno mbuɗi ko heɓuɗen kon yilta ɗon jon waɗana trésorier on trésorier fokkitoya finayi ɗin inni joni noon finayi innano finayi ɗin ko honno non président on towlike onon fof tour de table mbuɗɗi wallinama ɓay mbuɗɗi wallinama ko jollu heɓino ɗon andi Badian no wodi ko metti sisfiwde non président miɗa arde ma on towlike mbuɗɗi wallinama hakkude mo o wawata immogol ɗon on anda ko jollu heeɓi joni ɗawa e okkude lan par ce que a landotola woni si tawi ma mi explique o il faut landoɗa lan patiente mi réponde ka yaladi ko yewtata mo ina joni mi wowla nale on non président nale on maaki on anda ko jolli voilà on anda ko jolli heeɓi joni ɗo kadi on maaki mbuɗi heeɓi onon fof on wali hakkude mo joni ɗawa e famude lan noon taw si ara on sujet ɗon bon joni ko honno woniri wona ñande wotere tawa gasi cela veut dire hande gayni versement gasi ko tel woodi ɗinano yaare hande se wersi ha gasi andama janggo kadi ko yo fotte ma faɓɓi janggo ko yo totalise ko woni ɗo hande kon waɗe ka kaydi oya hewtine premier jour non président no makiri ɗon noon eko jonno détail ɗo kono ɓoyli o maaki on towlike mbuɗɗi wallina dernier jour mbuɗɗi wallina wonno trésorier o hewtina mbuɗɗi donc ça veut dire ko on andi ko jelu e joni no miɗa arde ma joni trésorier on hewtina mbuɗɗi bimbine ñande fotta ɓe yaltini noon nde ñande fi nayyi ɗin tati tawi noon woɓɓe kadi no wersude kono mbuɗɗin toujours koye juuɗe oɗa joni wona versede juuɗo kono ɗo winde kono ɗo winde ko versede kon ko yeggita inde makko nden komo ɗomol tuumo tawi joni mbuɗɗin ko juuɗon ɗo woni ko ɗo wona versede kono ko wersa ha o kadi ko kaka kaye wona winde predi micro ka wersa o kaka kaye wona windede joni kono o hetti mbuɗɗin kanko jogui ɗi min hendike coggu nayyi ɗin e fi ko defirte e fi piihoye tosokoy koy d'accord a faami joni noon kadi ko min waɗi volonté débranchi e jogagol mbuɗɗin par ce que joni min naati sur le terrain ko min tum mi wata yarde mbuɗɗi wano ka daral nayyi to ma ɗumaji goo o hendike mbuɗɗin wersuɓe gantingaɓen fof ko juuɗe makko woni wersude kanko kadi noon ñande yano ha tawi joni gasi fes o ƴettuno mbuɗɗin o randi bureau o randi bureau jelu bureau non ɗon ɗo mi anda ɗum ɗon ko joni ko min komi andi kon ko ñande mi jonnano fi nayyi ɗin e fi ñameteji ko heddi ko wano AS5 ko hendoto 100 000 fi nde fungun wano ko wiyete joni fi nayyi ɗin so sodama fi ɓoggima transport addugol sifa ɗin piiji e fi wano woɓɓe moɗon no joganano mbuuɗi onon pression mbuuɗi heddinoɗi e sifa ɗin mbuuɗi tawi joni min ko ɗin ɗon fof calculami jonna joni ko trésorier o luttidi e juuɗe maɓɓe kamɓe a faami day on ala kadi landitade joni woni ka feng woni ka combat donc koye nder ɗum e yaadi ha kadi mbuuɗi go yaltoy ka grand théâtre tawa ko laamu ngon addi ɗum ɗon kadi ɓe récupéri ɓe jogui ɗum ɗo windaka ka kaye ko kamɓe jogui ɗum ɗon très bien Badiane on mbawa le deuxième partie a faami lan ka famala non bela haɓata ɓel ɗum ɗo wawata ɗum ɗo par ce que ko jama fof humpa ɗum ɗo humpaka ko ɗaɓɓinani non c'est à dire président mi ha joni mi wawata famude kadi dara ɓen fof wata famugol ɗum ɗo on towlike onon koye tum mbuɗɗi yaltinama waɗama hakkude mum ko nagande kadi jonna ɗon coggu nayyi ɗi ka jonna ɗon kadi dernier jour ɓe jonna coggu nayyi ɗum noon ɓe maki joni ɓe towlike mbuɗɗi yaltinama kamɓe ɓe jonna coggu nayyi ɗi e coggu ndugguji ɗin fof donc ça veut dire que kolo curama
afami do sabu dik affaire on kolo curama joni den nyande do nyande tori on ha onon jonna don jonna budi yaltina jonna don fi nduggo ko jelo bi do don nyande joni non ko dum innuma wona ko hebino don den nyande ko landotoda ko muri din fo ko jelu non non onon ko mako don ko den nyande sakkiti don hebugol information den nyande mi wayri andude ko jelu woni natude ko jelu woni yaltude parce que joni min hendike kota mo sarsido organisation on kota mudi heddidi di wonti e juude mabbe est ce que a fami bay winde no mi do wama inde no windi ka kay mais mi wata ma inde exactement ko tel won don fi won dum min mi ettali kay on mi jodi mi calculi ko jelu dum do ko mi andi kala ma wino do wadi mbu sappo min na winde ka kay winde haga parce que ko 3 secrétaire wonno premier on ko suka mo oyawondi on wuuri chef deuxième on ko secrétaire fédéral FDG on Aladji Mama Saliou troisième on ko Bourama Air Afrique non sakkiti modernise de kay on d'accord donc min kadi non fi kala be windi ton mi andal ko windi ko mi sago ande no calculer harami do jodi parce mi do andi wobbe ben ino konti wersi mudi ton kono mi do andi be wadali mbudi kambe kadi don mi faala ka kadi jonnirde kay on gonti modifier no wadi ton breda won hombe woni wada ton mbudi il faut labbino vini wobbe konti no mi wawata wiide dum don on question non no wodi buy be hebano fere wadugol no be wadube ben non ko ben don mi wawata wonde seede kari wadi par exemple awadano ka simi jonni makayo est ce que da jogi duro hande go kayo awadano est ce que sa watto to mbudu mi do wa ennude mi yalla wala comment la do ba jogo kayo okay parce que ko guinéen wiya non attends ko guinéen wiya non hande guinéen immi ka ari gamon non président hande se guinéen jo ba so wala 1 franc makko o ari o indi président hay do organiser fi dum do inde guinéen be fo titre rombo ara min kadi ko mi guinéen ko titre rombo ara humpa ko non ko gebal wiya no attends gebal kadi no mari titre voilà non badian non président non mais si tawi organisation woni si y a une organisation on wata jogade quelque chose alpha ko hombo do vérifier de kay donc goddo ala droit landagol enen den droit kon wada non mari droit landagol mais non mari droit kono adwa écoute ko titre goddo arantam lando da fi mudin andi goddo si taylam no fonctionne de anday ko droit hombo arita landi to da droit ma on est ce que fami ko parce que ida mari droit awawata arde tum en tant que badian ni tun da fiude wi adde kayo mi ndara go wondon c'est pas normal mais no wodi wobbe be annanda arma hara anno labama no wala sai ko jamfa woni der ton kono hibe mari droit kono hida andi ko honnu be faala kono anka da jabata ko be faala kon parce que na goto waduma élire joni akke président mi fami jonno onon sodanno kay hoore mon parce que mambe abseti idée mon sodanno kay hoore mon kala versu do wer windon beru kay mo jogi don mais ye ha dernier mama kambe gad be sorti kay à part kambe sodano kay hay fuf goddo jwal alton kay sina kay mo mi jogi on kay mo jogi don on non kadi simi libe on kadi ko mi fondi non nyande mi libertamo ko so wada ma assemblée générale jode do mo be hotida malar nyaamuno gambudi ma malar nyaamali he mbudu de nyande sibe faala to mi dartu kay d'accord ka sacrifice donc badian vraiment donc semi fami bay on seli hebude information ko Air Afrique wonno hendade information gidi jodi no Air Afrique wonno hendade mbudi hande kadi kanko wonno windude hande kadi de ça honto no windano président kaka kaye mon ok d'accord est ce que andi do famo si yimbe ben duudi no gollede on moment don calculera ka fi jam fawo ko sikkuda ko fo no marsude mo be harano dunya o ya sago mon ko kanyu wonata piji buy a sectionata di ko si problème pose ke oui aya wadu beaucoup attention est ce qu'on fami on kaye ko atti winde makko ko cheikh ko no cheikh yewrimi do andi ko on no ngadi Aladji Mama Saliou be winditi
tawi joni woɓɓe go faltaka ɓen ɗo windu mais pourquoi ɗon kadi ko question est ce que on faami kono noon ɓe inni wo so ñande naati e ɓe nguura loto nasimakin tu joɗɗa par ce que nasimakin nanggana hoore mum ñande mum d'accord min miɗo wawi wiide ko feƴƴi kon moyen heɓike kono teddungal waɗali kon ɗum no waɗi teddungal ngal waɗa en tant que responsabilité wimi mi wonami secrétaire à l'organisation moyen guine élu au bureau maɓɓe ɗo mais kono président kono noon ɓe waɗi confiance e an ɓe fof ɓe hoolikelan ɓe halfinilan organisation ok président min ko mi nani hunduko Souleymane Bara en tant que le président on wi ko président mala woni le chargé l'organisation miɗo d' accord so tawi woni o ɓe portilan confiance ɓe halfinilan ko gonga ɓe wolu yesso fof ko ɓe halfinilan organisation moyen guine ɗum kadi ko ɓe kamɓe ɗum on fof kono noon wiigo ko assemblée général waɗi wi e mala waɗama élire donc ka moyen guine ɗum ɗo wattaki assemblée général ɗum ɗo wona conseil ni o conseil watte vote voilà mais normalement si tawi goɗɗo nomama ka moyen guine ko en tant que président kanko nomata gouvernement makko donc ala vote ɗon mais Souleymane Bara en tant que président élu ɓay koye wolu gonga wala ɗo ko Allah makko won ɗo kono porte confiance kono woni chargé l'organisation makko hande quelque soit alpha menen kamen wullirta wo simen jokka yon ko ono men simen jokka ko ono men jokka men jokka Souleymane Bara de par ce que menen Souleymane so président moyen guine san o warna itata men o itana men ɗo duna men nangue o itata men kadi nangue na men ɗowdi on faami donc yime yiri président yagal makka ko li o yiri men déjà hande woɓɓe amen min do min amma person amma qualité si mi encourage ke yawgol wallito moyen guine ko sabu onon président mala bari bandi mi waɗa ɗum sabu wuri calere mi waɗa ɗum sabu président moyen e jamma oɗo honno commandres oɗo honno Souleymane Bara c'est à dire pourquoi parce que kanko président e hoore mum o waɗa yegi est ce que jeunesse guinéen gonno ɗo compétent ɓe wawɓe gollude e bureau jeunesse o e bureau moyen guine o c'est ça que hande men inni quel que soit alpha ko watta ko watta ko onon menen men wullirtate ko onon mewta ɓawa mum sina ɗum mbeɗa wawi yettade amen croise merci telen ɗon miɗo wawinude on vraiment miɗo weltani on katarbi nejaji ɗin e respect ko jonnuɗomi ko na fimo e guine tum min kalla yiya min kallan faami la marani on hiɗo marani mi teddungal e tummodire ɗen fof e andi goɗɗo fof so gouvernay koye maniére gouvernement makko no faala gouvernirde noon ko noon o gouvernirta so yilam min hannde miɗo jooɗo hannde mi discuta e goɗɗo fi wonugol e secrétaire à l'organisation ko manque de sabu moƴƴo par ce que onon fopp no laaɓani on siko andugol fi érage golle ɗen andugol comment konno goɗɗo comportota hakkunde makko e responsable ɓe makko ko honno comportota hakkunde makko e militant ɓe makko hiɗon yiidi men o yii piiji goo no suya hiɗon andi ko hombo woni hombo mais miɗo faala wawde wano Badian wayi kono wayi noon faalaɗa wawde kono est ce que ɗa andi ko honnogal o rewri ha o wayi noon kanko donc probléme goo par ce que paykun sa ikun joua ballon hikun jippira hikun amoya wota fiɗu kun kaaƴe par ce que ko ton andoyta ko honno laamu sottirta kono sa yi paykun ka woni paykun ha o janɗi tawi woni o watta ɗin piiji fof karan o ardorta fayɓe karan o ardorta jama hiɗon suivi min chaque fois so en ari e reni o assemblée même si tawi aɗa nodda nokku goo si mi ƴetti konngol komi innata koye nonde groupe an omi woni e yewtude yoɓe yaafo teddinanelan groupe an on hiɗon anndi miɗo waɗa ɗum hiɗon anndi miɗo waawi si reni o waɗama disondiren taw si yahen ka reni o n'est ce pas mi inna on ko honɗum faala ɗon ko honɗum yiiruɗon yeetelan onon ko honɗum yiwɗon e ɗum ɗo wi on ko ni e ni min ko ɗum woni e walidoyde ma ko si tawi mi walidata ko en discutay ɗum ha mi convainca on si yahen ka reni o meɗen ka donc joni président ɗum ɗon ko no seke komi woni wonde kon ɗum ɗon ko on andi min siɗa yewde gollon ciifol ko ciifol on andi ciifol yewtude joni président Badian joni président Badian non président so yiɗe yewtude an miɗo wawma fewde ɗo mi innama hunde kaari kono no woodi goɗɗum ko taari kam e addanta par ce que haray mi yiɗa affaire fulawa yagal ngal ma affaire bolonda yagal
e heɓude haala par ce que si a andana laamu a sikkay on tigi ferima kaaje ma an on tigi no yawima ma ɗum mais na affaire laamu na affaire jokkeren ɗam ko affaire jullere ko institution merci joni président ɓay ton ɗiɗa mbuɗi on anda ko joli heeɓino fenno ko joli heddinno ga on ɗo ko jel men heddini ɗum hay ɗum mi anda ɓe waɗani contrat ndi tan anani kamɓe jogi non min nima mi waɗal contrat ndi kayol lan joguimo ko hay kamɓe président secrétaire général ɓe wawatama yettade fewn ɗo ko wano ɗum ɗo wertano kan garande mo min kadi ka wonmi ɗo ni mi innatama ko wano ɗum ɗo wertano toon ko jelu ko ñaama kon ko komi jonna kon mi andi ɗum ɗon finance ama ko heddi kon ko kamɓe e kaye on tuma jooɗa ɓe watta situation o ha ɓe gayna ɓenna montantel ñamama montantel no heddi montantel heɓino kono windaka hino ɗiɗo kono noon ko woni gonga on kon meɗen duwa ɗum ɗon koka antenne moni wolde meɗen duwa noon 5 jours événement o min noddita fof mi waɗa contrat ndi mi waɗa dossier min jonna coordination honno ɗumaji ɗin fof mawɓe fof a faami mo be anda ko jelu heɓino ko e mbuɗu kadi min duwaka memude ma min okka goɗɗo ma min naɓa min maroya tawa nedema hina jama on haldi fotti en o ƴetten ɗum ɗo paase okken ɗum ɗo oɗo o maroyen ɗi fi hunde kaari ko hombo maroyta ɗi ko kaare winde signe ko kaare mari mbuɗɗin ko ɗum woni contrat ɗi acca joni mayka deuxième partie joni président ko hombo fanɗo jogui mbuɗi luttuɗo ɗin mi sikki ɗon on pardonneɗam non kono jogui kayon c'est sûr ɗum ɗon andi ko jogui kayon mi yeeti kam komi mais ko hombo noon jogui joni mbuuɗi andarma so nodditama fi compte rendu ko hombo arta addoran mbuuɗi ɗi ɗiɗi miɗo andi ko homɓe jonnano mbuuɗɗin ko homɓe noon ko président jonnano mbuuɗɗin kono noon mi anda ko trésorier ala non koko jonnanoɗo mbuuɗɗi wiimi min simi innima kon ɗon trésorier no fuɗɗi am min par ce que miɗo jogui kayon ka fof windi ɗon ka donc calcultake kayon ala ɗon ka andi miɗo tawa e trésorier on kono noon mbuuɗi ko yeru ko wonno windaki toon ko yeru ko tawata joni ko ɗum ɗo heddino kon e nder golle ɗen ɗum ɗon ko kamɓe jogui. Très bien. Badja, on va y aller sur deuxième partie. Acha, numéro de téléphone, on affiche, on va afficher le deux numéros. 78 ans, 209. On passe à 5 auditeurs. Et on a 5 auditeurs. C'est pour cela que j'ai affiché 78 ans, 116, 82, 38. 78 116 82 38 202 206 209 50 54 donc en affiché ɗum ɗon salminen karama ko Mamadou Winde Diabo kamɓe kay ɗuɓɓe darde émission on salminen kanko DJ Thierno Bari fewno mo kaliji mo darde émission on Fatoumata Basim Bari salminen kadi Basim Bari mo darde émission on e salminen Adama kankadi depuis Grand Dakar mo darde émission on salminen kadi Malado depuis Medina mo darde émission on donc Malado depuis kankadi mo darde émission on ok haray tigi on président Mala en arta ka deuxième partie o ɗum simi joni 78 116 82 38 78 116 82 38 on ti wa nadde wawen wawon pose de question ji ɓeɗe ko falɗon kon parce que ɗo ko moyen Guinée iɗen arde ko fiila Guinée iɗen arde noon e king on parce que Badiane il y a énorme de problèmes entre moyen Guinée et conseil en invité Souleymane Bari en invité président conseil on ɗo président moyen Guinée réplique mais en tout cas ka yewno ɗo kon ko ɗum woni nder ton ça je te cache pas président moyen Guinée yiɗa yiide wuuri calere walla yiɗa yiide président moyen Guinée o cette fois-ci il y a un problème entre maɓɓe fi organise ko même leyɗe ɗum adri ko Allah yiɗi kon président wuuri calere wi waɗen e nonde ho conseil la communauté guinéen on fof Souleymane Bari commissaire wi ñetti wawata wonde e nonde communauté guinéen on fof ko wawata wonde ko nonde moyen Guinée moyen Guinée gombe moyen Guinée kadi c'est pas la Guinée alors président Malal hande problème on fop ko on jogi ɗon parce que ko woni entre mum moyen Guinée kadi konto yewte men ko honɗum darnuɗon e fiolatu adri entre moyen Guinée e o conseil on naadilanno e situation go compliqué seeɗa haray jama on fof miɗa anndi no tuuɗi noppi ko honɗum fewndi fi o layla tugadir
lappoy Wuri Malal Sulaiman certain mawɓe meɗe wonɓe ɗoɓe ko enen fof koyen ɓe moye Guinée hay goto e enen wonɓe diskutude ɓen ma wonɓe ronkude nantodirɗe ɓen ala ɗo mo Haute Guinée walla mo Fore ma mo Basse Guinée mi innayi Fouta ino wowi organisde ka garande mosquée nonde communauté guinéen intervenant goto ka 78 116 82 38 assalamu aleykum aleykum salam on jarama eɗon e jang nala Mr Alpha yebela ko eɗa e jang on tama jam alhamdulillah no suumayo hono way saba no muña yoro mba jam merci beaucoup wara wirtike Mr Alpha inama no suudike de mbiyaɓe sumay ɗo way d' accord hande ko sumay wiida ka mba jam sa weeri ñangana de acca Mr Alpha ara hande ko juste passé ɗon andi émission laɓɓay po wonde e wadde guinéen ɓe ɓen ɗo koyen fof communauté guinéen innama communauté guinéen en sen daalina Guinée fof innama noon moyen Guinée re ko moyen Guinée tun ko pelle rette le sen fottay ko ma wona ensemble en fof donc an kadi kon ɗum yiwɗa e débat mo min poosi ɗon ɗo dewan koye gawano reylawol maɓɓe de waɗi goɓe ɓe wi ko ɓalle ɓe wi ko ɓe waɗi jaar de ɓe respecté de haɗa wiɗo mbawmaɓe vraiment ko woni haalde kon gila émission fuɗɗi lan waɗi fiɓe vraiment hay affaire yella wallahi yalla waɗat no wallo no moƴƴi quoi d' accord vraiment affaire no reylawol vrai ok ok merci grand Alpha aray en siɓori ɗo seeɗa par ce que ande ara mi wuri ke sonnajo on d' abord d'accord yetti ko allah yo madame nawara jamam e awatu e faɓɓen fof kono waɗi ba jam inama e awatu non kono waɗi non mais arto e ɗum ɗo anda kon waɗi aja merci beaucoup merci merci beaucoup a wirtumo ɗo d' accord haray président Malal on continue so yimɓe faala tun kala naɗɗo jugé o yo naɗɗo ka numéro téléphone o nattu ka téléphone ka serve vocal yo ara ka jugé par ce que ɗen arde ko jama ɓurti humpede kon naytu gadde watte wattaki président Malal laɓɓina en joni merci aray mi innayi Bela Badiam no woodi conflit jano wonɗo hakkundeji meɗen Wuuri komo moye Guinée Malal komo moye Guinée kanko Souleymane komo moye Guinée ko Fouta wowi organisoyde ka grande mosquée e nonde guinéen ɓen fof o yi aduna maître Lekko jannata président de la république koko ɗum mi adorani on nane min piiji goo kon ɗen ardinirde ko transport on e sabuji goo saloɗe rewde laawol minen hande enen hande ko faalaɗen wona laamade Fouta ko laamade Lagine fof ko ɗum faalaɗen enen ko faalaɗen ko laamade Lagine fof si laamaki Lagine fof ko faalaɗen ko e laamu ka meɗen mais une fois en organisi inde Fouta en accueilli ɓeya fof deuxiéme fois en organisi inde Fouta en accueilli ɓeya fof o musidɗo meɗen bandirawo meɗen mo yiruɗen e hoggo woto o waɗama élire e nonde Guinée en fop ko kanko représenté assemblée générale Guinée on étranger on Sénégal ɗo o inni joni noon hari ɗe wowi organisé inde Guinéen on fof Fouta organisa wola inna inde Guinéen on fof min tori ko maintenen ɗum ɗon organisé e nonde Guinéen on fof mais min mi sikki wonde an wula e premier ministre ma on kanko kadi o heɓoya teddungal mi sikki wonde a ndaaray personnalité ɓe ka entourage ma nuloyaɓe nokkugo acca kamɓe kadi ɓe heɓa ko walliniɓe ɓernde seeɗa harana an tu waccete donc mene min yii min anda si kono woniri ɓay mo ɓe koko yii kon e hakkille amen min tawti Wuuri yen organise e nonde Guinée en fop ko hombo woni ɗo mo Guinée en jo
enen hiɗe wawa innede na ɓe ina guineemɓe mo foore no wawa innede na guineenjo mo basguine no wawa innede na guineenjo hiɗen andi hayso ko innama yen wersumu ɗin waɗen ka garande moske inde guineen on fof ko enen watta ɗi hiɗen andi no gasa si nayi sappo soodete jeenayji ɗin fof ko enen soodata ɗi no gasa kono noon sa itti sadaka a wiyata ko ɓeygu ma ɓiɓɓe ma ɓen tun ñamata sago ma okkoray goɗɗo ko nder ɗum ɗo woni noon o kocco kacca min noon mi inni moodi awa mi holla on hunde wotere wuuri no mari contrandi waɗeteɗo ka e nouveau conseil si guine en fof dari ke wotanima hina kamatu wotanma a joƴƴinama ɓen ɗon si innama goɗɗum kamɓe kadi hara ɓe mari droit e kongel magel mi anda si ɗon nandelam famumi ɓen ɗon kadi no hoolorma ka baba maɓɓe ka président maɓɓe si a immike toon a yehi ka région maɗa organise toon tun e nonde région ma on kamɓe kadi ɓe rewandi koto min ni joni noon awa hara mawɓe Fuuta miɗo landi on hunde wotere wuuri min miɗo wawi innude wuuri yo accu organise en inde Fuuta itte région ji ɗiya kono haray waɗali lawol go'o si tawi o wawi ɗum haray noon so yehi toɗe ɓen ton inni joni ɓe organise a wawi nonde conseil on haray na yo wi'oy meɗen jamfi Fuuta acca haray wona yo wi'oy meɗen jamfi Fuuta ale assalamu aleykum allo on jarama tan mbaɗa toon hiɗon e jang alhamdulillahi hiɗon noddama en honto ɗon make onno ko Hamidou Diallo Silem Brave d' accord Hamidou no way jam ko fewni alhamdulillahi heke ɓeyon jammagal équipe on fof d' accord walla aray ko longal malande yiɗi fala londago ɗum do en d' accord ara min ɓe holli on nana ɓe tawa e trésorier ɓen kamɓe ko jeyti kayon jeetiɗo kayon haray ko secrétaire on han jeytade kayon kala min ɓe ko mijoɓere toon ko secrétaire ko trésorier ɓe jeelo woni toon ɓay ɓe holli ɓe tawa e trésorier on ça veut dire ma goto e ko honno kadi min kamɓe jeytoto kayon ɓe wonata ko trésorier deuxiémement ɓe holli on ndemaɓe si haajum feƴƴima normalement 5 jours rikki fenni ɓeynodde jama on fof ɓe holla ko ɗum ɗo heeɓi ko ɗum ɗo heddi kala anduɓe so tawi kamɓe tigi ɓe waɗi ɓe tawano ɓe nodde ɓeto nden toon hanno istade haalano jama on toon ha président o heeɓe noddu réunion ɓay événement on feƴƴi voilà si ɗon kadi koɓe artani hen seeɗa ka conseil guinéen sénégal ɗo ko honto monsieur Thiawéry iri yaari ka présenté toon moon guine kaka ka bureau jeunesse min fawatade doyen d' accord merci Hamidou bon a fuɗɗi ok merci aray on nani question on trésorier on d' abord par ce que ko trésorier ɓe jelo trésorier on ɗe wawi wiide min e hoore am mi anda bureau moyen guine on koɓe jeelo mi anda kadi ko honno ɓe jooɗori bureau on ko forma min mi tawaka ka bureau toon mi noddita yomi wallito ko min noon addi idée on est ce que wawata de jangande qur'ana nden waɗen torunde Allah donc simi faami ko sabu ɗum ɗon joni noon kadi voilà ko on confiance ɗon jama on inniri woɓɓe inni waɗi nagge mo ɓe no inde weltanikelam mi inni sooda no yelanɗa kaye par ce que kamɓe sikka maɓɓe koye mbuɗɗi jaɓe tuwaɗe ka jiiba kono mbiɗa andi ɗum ƴawnoyte alam d' accord ono ko seeɗa noon voilà acca iwon ɗon min faami ko honno ko wuuri caɗele ko kanko naɓi hoore makka conseil walla ko bureau jeunesse conseil wuuri caɗele kanko wonno hoore jeunesse on ka ini o kanko e Issa Gueye tog donc ko ɓay hewtiɓe inni bureau jeunesse on adday représentant ɓe inni ɓe ka hôpital adday représentant ɓe ka syndicat adday représentant ɓe ka étudiantɓe adday représentant ɓe inni 4 coordination on adday représentant
jeunesse on wuuri présenté comme président comme candidat président kono e nder ko présenté comme candidat président e komo moyi Guinée e kadi himo wallitade e intérêt ji moye Guinée ɗin côté ka bureau moye Guinée ko nder ɗum ɓe haaldi ɓe fotti kamɓe kadi yoɓe soutenumo donc somi faami ko noon de bureau union on jeunette union ko bureau union kanko ɗum ɗon donc sadi ko min Souleymana Bourama Air Afrique ko minen yehi inde moye Guinée d'accord sekkilo laaɓi Badiane ok non o wi kadi o ko wonno jogorton kay wona on secrétaire wona on secrétaire général non ɗo naami secrétaire général naami trésorier ɓayi ko confiance jama on no wayi joni sa addi ɗo idée on tawi no weeli fof yimɓe ɓen kan no hoolima ɓenna joni min halfinima ɗum ɗo jooɗo walla ko ɗum ombinane ko ɗum ɗon ɓay noon kadi mbuɗɗi yehi haa ɗi naati innumi nodde jogotoɗo mbuɗɗi o mi wata jogade mbuɗɗi mi jogo kaye ko nusimini nane ko confiance idée mo ɗon mi jonnitiɓe mbuɗi ɗin mi récupéri kaye o 5 jours ko gayna mi yehi mi tawoyɓe min ni ɗen duwa wadde contrat ndi min miɗo kondiri association min ni menen si min golli hande janggo men ɗanto faɓɓi janggo men fottay min waɗa compte min anda mo be ko honɗum bonni ko honɗum moƴƴi andi goɗɗum ɗum woodi o yaafoto par ce que siɗa yewdude goɗɗo fi famille woɓɓe ɓe mbiyeti kon townɗe koɓe ƴettitirta ko a yeehi waɗoyimo ɗum wi'oyimo ɗum kono haray direction hunde no waali joni e nder ko honno wiyete komi wiyayno e nder ko golla komi yehi toon minni ɓe mi waɗu compte kon feritora yeeso cari o kamɓe woni feritana souvent wonowo duwaɗo wadde moɓe calcule ko woni secrétaire général on ɗon no hoɗi télén pour to jassi to jas woni hande o hettaki argol o ari kono mo hawji mo yaari ɗo ko en ɗum woni ha hande hunde marsali kono noon kaye on min kadi mi décidi mi halfinta goɗɗo kaye on jono kono noon kaye on kadi ñande wawete waɗede calcule o ande ko honɗum ñaama ko honɗum woni ñamaka taway kadi jama on no jooɗi min kadi miɗo jooɗi mi ƴettata kayo mi jonna goɗɗo o calcule o min mi tawa est ce que o waɗɗa convocation kadi deuxième walla troisième fois Souleymane on no wiyete wata en ɗaɓɓutu ko woni yeeso men min mi wawata yaade bureau mo en Guinée surtout hay goto joƴƴinalan toon ko wiyete komi woni ɗum ɗo tawa ko jama waɗi lan élire mi noddita réunion asi jon président min komi wawi ko yaagol direct mi yiida e président min na ko ɗum ɗo fewndi acce waɗen ɗum ɗo min komi wawi ko yiidugo e secrétaire général inna acce warren ni si ɓen ɗon wonali volontaire ɗum ɗon komi wawi mi ƴettata kayon mi jonna goɗɗo min kadi mi tawaka calcule komi halfinano ko acca joni ɗo waylantade question mon o nane fika ka wonɗen ɗan ka probléme moyen communauté guinéen o e conseil o voilà ha joni par ce que ko ɗo wonɗen par ce que oɗa wi no bon en tant que onon arbitre joni min komi faaleteno ɓay en ɓeɗo fof ko ɓiɓɓe moyen Guinée Allah waɗi hande wuuri o woni représentant assemblée men on Guinée ɗo enen kadi leyɗen felliti no woodi piiji habbiɗi en par ce que si élection waɗay ɗo hiɗon andi ko homɓe kippata élection on si Allah walli en tawi ko ano wuuri wonani e yeeso ɗe andi se wujjale wujjatake sen toñale en toñatake équipe wonɗo ɗo on hande e équipe wonnoɗo ɗo hanki ma hecciyanke o wona gotum donc min komi faalete fewndo ɗo kala ko golleten koye waɗu e nonde guinéɓe ɓen koye waɗu e nonde lagine fi won ɗum acci e ɓaɗodiren e yimɓe ɓen wonde yimɓe wowten ñamudude yimɓe e tabal wowten hirudude e yimɓe ɓen fi janggo men on kono noon si tawi woniɗa wolde piiji goo koɗi sigi wona ɗi findite koɗi wowlire par sigi wona ɗi findite wakkiloɗen ñamidude e jama on e tabal wakkiloɗen dogudude e jama on hay si tawi en hoolodira kono tawi jaɓu pottade jama on enen kadi ko faalaɗen ko laamade ko lagine faaleɗen tawayde histoire mum o ɗum combat men on ko fi en tawe histoire lagine on
mawɓe men ɓen ɗaynino e ɗaynereji goo ɗen duwa sansude ɗi ta janngo français ta naatu e fi avocat yagal e hande ka wetta niɓɓa ɗo mo janga haray o tawama e aduna on kono ɗowto arɓe ka aduna ɗo ɓe acca ilme président joni no wodi ha joni ko mi fala laɓɓinayi entre wuri Thialéré e Souleymane Bari hande si tawi woni entre maɓɓe woni sago haɓidal maɓɓe Laylatou Qadri waɗali est ce que na défaite wuri Thialéré walla défaite Souleymane Bari est ce que wonta défaite wuri Thialéré déjà par ce que kanko wiyayo kanko ɓaytun o mainteni wi waɗe communauté guinéen on joni Souleymane Bari wi ko moyen guinéen on est ce que si tawi Laylatou toon waɗa ka moyen guinéen hettata gonga arab kamɓe on no wadde merci min mi dari no yeeso makko bawa men ɓe fof min ni ɗon andi komi faala mi noddi wuuri laabi tati min ni wuuri accu organisé noon de Fouta foppo no jooɗi ɓe inni fi honɗo warti innumi ɗum innumi no mi inni min mi faalaka yo gaño Diallo en kaydi ariɗo tawi en innama Fouta Diallo feppa iwru ndi na hay lagine ndi iwri en fo e wi ɗen feppi de sa holli en feppa e yii ko feƴƴi ka suudu Fouta Diallo ndun Conakry to suudu baba i ka suudu baba Conakry acca ka suudu baba Conakry en inni ɗen feppi assalamu aleykum waaleykum salam on jarama ɗon e jang jantu ko on ɓeɗo nodda men honto min Grand Yoff wawi miɗo heeɗima Grand Yoff allo nam miɗo heeɗima ɗa make on amma Grand Yoff on onta e Dakar acca mi sikki oɗo waɗa pré d' accord président de la continue o wi ko feƴƴi ka suudu baba ndun Conakry hande enen piijigo no woodi ko duwaɗen heɓude joni noon mi nani onon intervention moɗon joni ɗon jonnami ɗo question goto wiɗon si tawi woni waɗali est ce que yarayna défaite wuri Thialéré e mo ƴetti leggal raɗike nagge ko nder guesa mum ko fiyo foñe ko mooɓo ka ko fiyo ko bonu no wawi wonde ko fiyo ko bonu na fiyo ko bonu un deuxièmement ya si pirama e nder laamu ma ko mbo iwata ombo hiwata mais landi kam si innama laamu boni ko hombo bonira mais landi kam non mi landi on si laamu boni président non écoutez président mi précise goy président mi inni Badian ko no woni président chargé de l'organisation n'est ce pas hande bela ɗo tun ma onon tun ma on Badian tun doit ka innugol organiser Laylatul Qadri on non de moyen Guinée sabu wonno wona moyen Guinée ton artude ñande wona moyen Guinée ton kadi jonnete autorisation nane mako mon déjà on finalise on clôture affaire on maki on yahi fi landago autorisation artu ɗon e moyen Guinée ɓe yimni on kamɓe ɓata jonnugol moyen Guinée mais jonna Guinée ɓen fof joni onon ko fiyo noon watto ɗon ɗonno darto ɗon joni ha waɗon organisation moyen Guinée e no organisation wonno Guinée on fof a gayni mi inni noon kadi jama on no jenti en nanoɓe pulal no jenti en ɓe nanata moƴƴa no jenti en mi inni si innama e nder laamu ma yo haɓe ko laamu hombo woni e per bonde na laamino ɗon si sanse te na laamino ɗo inte o sanse joni ko wawanɗa musidɗo ma kono fof laami fen ɗo écoute min non président kono fof laami fen ɗo Badian tawi hara ko gonga wonɗen e yewde kono fof laami fen ɗo gonga wonde e yewde ko gonga wonde e yewde ne min komi laamanto min baben a yeetinolan taw wo sa tawi musidal ma ngal fopp no yewde fi laamu hiɓe kuttitude si goto waɗi 100 000 waɗu 200 000 okkaɓe kono ta lando laamu ko ɗum baben amma kanola mi inni min miɗo yiiɗi yo laamade wallito Fuutayere ko wawmi kon miɗo wawi wonkude laamade mi wallito Fuutayere ko wawmi kon kono simi heeɓi feere ko lagine fof mi laamoto simi lamminay kadi ko lagine fof mi lamminto
posé ɗum acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo no on jarama ɗo e jang alhamdulillah nana to alhamdulillah ɗum make honɗo ɗo nodda men Grand Yoff ɓe make merci est ce qu'on faami si honɗum mi jonni on sigi seeɗanani mi inni on acce ñaamide yimɓe ɓen e taabal gootal ko hutondirɗe wo a wonda e bandi e laamu ma a wonda e gujjo e laamu ma a wonda e fenowo e laamu ma ɓen ɗo ma ɓe wonaka laamu ma ko ɓen ɓuri ma marde nafa marande nafa hikkane ma premier taw si lanɗo joƴƴinama ko adete nomanede ko conseil par ce que siɗa faala ɓimbine ñande sa inni a hirta e goɗɗo ko yimɓe ɓen adodira e hirtoygol mo kono ko conseil ma ɓe innota he haqqil a faami ko wawɗa kon fof ko noddugo goɗɗo kanko tun an tun wiya mi tororima fi allah hotan nabijo waɗu hunde ka min hewtata ni onon hiɗon andi min hara ko min nodda joni fi ɗiɗɗi hara ko min laami mi yetto mi okki Fouta Diallo président o woodi question mo mi faala e répondre moyen Guinée waɗi 6e 7e édition presque simi fayali e noon de communauté Guinée on ta ko moyen Guinée organisata e ngal on woni ka conseil on inni joni chance en waɗen communauté Guinée on fof wonnoɗo président moyen Guinée o wi ñett si waɗali est ce que na défaite mon il faut que répondre la question ok langarde nodde acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi ko Dj Bara joni nam nala to iɗon e jang alhamdulillah iɗon nodda men honto ɗo maake honno ko min Alpha Omar Ndanta wonɗo ɗo Medina Fass d' accord Alpha Omar konno way nala to alhamdulillah ɗa e jang yantum alhamdulillah no sumayam mino jokka alhamdulillah en fait ko joni min darani départ émission o fof kono yen komin daari ɗo kon seeɗa fi o laylatul qadri ko woni wolde ɗo fini haray min point de vue an o comme no prévu yonkiri ɗo ni haray organisgol e nonde guinéen o fof ɓuri laɓede ɓurata kadi julde image fotuɗo nam par ce que si honɗum hannde andi ɗon no wiye leminore ngurre nde sendede ko bitti nde sengirte nam kono noon adunde lesede ko leminore wiyete nam si tawi innama e nonde guinéen fof hayo goto yaltal nder ton way kono so innama o nonde Fouta haray déjà woodi yaltuɓe nder ton nam te pulle Fouta inno wo sa yi guri buuto a yiya yiyaali buuto haray ko peɗede faalaɗa kala faalaɗo mooɓude yimɓe a mooɓayɓe fof watta hunde wotere kono kala ka selluɗa fecciɗa seeɗa o mo be yeyten hoore mum nam laylatul qadri feƴƴi ɗo rowane min Alpha Omar Ndanta miɗo tawa e janngunoɓe ɓurano on ton nam ko grâce e monsieur Ousmane Touré ko ambassade nam ko kanko invitunolam mi yeehi to mi sikki komi yahuno ko udditi kaamil on mi sikki manda ko sosoɓe ko maninkaɓe o kamɓe udditino kaamil on te on tuma haari koye nonde Fouta nodda way jon noon est ce que si innama e nonde Guinée fof ko ɓurata laɓede lappoy ɗon ɗomi jontima gonga noddama e nonde Fouta soso mi anda ko sosoɓe ko maninkaɓe ko kamɓe udditi kaamil on joni ɓe notike essaye si innama e nonde Guinée fof haray wona ɗon ɓuuri laɓede haray ko ɗon ɓuuri jokkeren ɗan kadi mi haalanayi on hunde wotere enen pulle Fouta piiji tati nam ina fanna en piiji buy nam de un enen en jaɓata haalowo gonga de un deuxièmement simi woni yeeso hay si tawi woni an ɓaawo jon a yewti gonga mi daarete mi fotatano mi daara min kam mi wonɗon mi jaɓantama gonga ma on nam deux deuxièmement neɗɗo kala
kala ko yehi ha o waɗi aventure mi ƴetta par exemple ɓe ka wonɗen ɗo non sa innike a fotti e maɓɓe extérieur de pays sa landike mo an ko a hombo ko innata je suis sénégalais kono ko enen tun fottata goɗɗo extérieur de pays ta ko guinendi foɗɗa landuɗama an ko mbo innama je suis peul c'est pas normal sa yalti ka yaltuɗa ka leydi ma a fotti e goɗɗo mo landitama ko a hondu wi ko a guineyendi koso lewti ton on yehi ha on wowodiri après noon sennita min komi ɗin ɗo min komi ɗin ɗo min komi ɗin ɗo nam deuxiéme point non kadi hande enen fof iɗe wawi mogude yimɓe komi ɗani ko min tampini pulla fouta pulla fouta mi wawi mogude ɗiɗo mooɓa tato mooɓa nayo kono kala kaɓe woni nooɓe e capantato wataɓe jogade par ce que fi hon ɗum en jaɓata feere mo waɗɗe yeeso on en jutore feere mo waɗɗe yeeso on saabu ko ɓurdi ɗemmo kon nam te allah subhanahu wa taala on ko daari to qur'an makko o wi ko wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarragu nam o wi son jogodiri tun on foolay français ɗon inni union fait la force ko jogodiral ngal tun addata porgal ngal d'accord tawi ko yimɓe ɗiɗo wawi tato mo ɓuri ɓe ɗum ko tato walla takon nayo mo ɓuri ɓe ɗum nam awa si tawi woni hiɗen faalayo ka min moƴƴi woɗɗen ka wonɗen ga ko il faut jaɓen ɓannutude fof d'accord par ce que joni ndaaru joni hari ɓawɗo seeɗa hari hiɗen jogui konngol kala ka yaruɗen kono ndaaru joni en gayni perdinde valeur ji men ni est ce que a faami neɗɗo so yehi ha innama a woni représentant wonde andu a représenta e guiɗoma a représenta e gañoma kono ko an andata ko honno wawata wondirde maɓɓe haaɓe fof ɓe wawa heɓude ko faalaɗa kon fof kadi janggo daro winna a sa nani kaari no kellani e laamu mum ko sabuino o woni gouvernirde noon nam awa hande kala ko wattede si innama tun déjà ko représentata guinéen mon fof ko ɗon ɓurata gennude image labaɗo d'accord haray ɗum fuuta noon ina jogui jikku goto enen souvent iɗen pewnitini on jikku no tampini en on mo tampini en ha joni o bonni hay image men mo bonni culture men on d'accord allah subhanahu wa taala on ko daari ko ɓe inni nulaaro meɗen mouhammadou ɓe inni kullukum ra'in wa kullukum mas'ula an ra'iyatihi ɓe inni kala e moɗon ko gaynako e ko halfinakon taw halfinakon ko lamteteɗo ko halfinano kon nam allah daali ko qur'an makko ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mum no ɓeynire mum nde yiite dandugol hoore mum no ɓeynire mum nde yiite ana yahoy golɗa janggo inna a ɓen wa natta yiite ɗiɗamo natta yiite non non koya holluɓe ko honno ɓe wawata rewirde allah subhanahu wa taala on haaɓe daɗa nge yiite nam awa haray communauté guinéen on jino ko do'a ɓeydude jogodirde ɓe wawa ƴettude fof ɓe watta ɓeynire maɓɓe d'accord min on mi werko mi hetti ɗo ko par ce que mi hettaki débat émission on haray min miɗo tawti e ɗoɗo ko wi ɗo kon haray yo organise e nolde guinéen d'accord hande ala pullo ala soso ala maninde kala yaltinɗo carte d'identité ko rouge on vert won ton nodditama grande mosquée wiyama ko laylatul qadri si innama tun nonde Fouta fof guinéen fof nototo toon piyama nonde guinéen fof haray ko ɗum ɓuuri labede nam haray ko min alfema danda ko yerɗum yer remi inno hen précisé muɗum mbaɗo nawo sayre feere mi mettito hunde ko jama haray kadi mi anda ko on to haala kam fuɗɗi haray mbiɗo yaafini tawi mi woodi ko tuusi toon feere inchallah no moƴƴi Alpha Oumar moƴƴere mi weltonikema ok merci beaucoup merci beaucoup on non président bon haray wano musidɗo men o yewtir noon en fof hakkille men kono yaari haray déjà mi yeggutuno nane il faut weltan en ceerno Boubacar Mata Kaw ɓe waɗi action jano e ngal fi honɗum ɓe imminama ɗo taw yoɓe yawka fi fatunde alaji salluwa nde ɓe holli miɗo yaade Guinée kono noon si tawi woni on imminayra yomi notano en Guinée mi notoyta ko ton inde Fouta mi notoyta ko ton inde Basse Guinée ko inde La Guinée mi notoyto komi représentant de Guinée acca dernier auditeur nde ƴedde assalamu aleykum allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi ko mboɗo nodda men on to
ko allo garanga ɗuyte télé ma on go wawi famodirde mi dirta ka télé seeɗa dirta ka télé fewna seeɗa awa eyi mi dirti nam ɗa noddame hontoɗa iɗa a make honno dayman miɗo nodda on wakam miɗo make alga simu depuis wakam nam ara miɗen heeɗima an kadi ara on salminama on landama siɗon ko jam toon alhamdulillah eyo ina ko miɗo dara émission momon ɗo émission mon himo yoɓi nam eyi ko ɓuuri mi noddude noon tigi tigi ko weltanagol o grand Alpha Oumar yaltuɗo ɗo joni yewtere makko nden nde laaɓi nde labama mi yaltude fota noon par ce que o weltanama ko yewtere ko ɗum ɗo ko yewtere moƴƴere tan woni ko yewtiɗo nam min ɗon ɓurata en avance de ɓurata en ɓuuri en moƴƴande d'accord eyi awa mi weltodike manani awa onon kadi o weltanama ka jeeɗɗon ɗon o fof yewtereji ɗum o rewde lawol aray grand Alpha Oumar o weltanama fota ko ɗum ɗo ɓurata en avance de on fof jogodiren. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ouri. Aray, d'accord. On va prendre deux auditeurs parce qu'on bon, deuxième partie on voulait mi faala ye weltano ceerno Boubacar Matakaw nam neɗɗo on a andi goɗɗo o tuma haaju yani e nder makko baɓe wonɓe tolade tolundeji ɗin wona koppugol ɗon mi faala ceerno Boubacar Matakaw ko yontere hannde par ce que kamɓe woni sage o ɓe wawa seenade yewden e maɓɓe ceerno Boubacar Matakaw o holli kanko so yahay lagine o waɗatake élire nonde Guinée en fof o yaha hinnoya himo ari fi région goto sago makko mission mo jonna on ko fi yo Guinée fof woni hunde wotere nene goto baba goto changé comportement pays men on no wayi noon ɓawen fof de wulliri fi leydi men ndi no wayi noon hara ko en fof o welta onon surtout onon joom médiaji en koyon andu ko Mokoba timmuɗo sago an ɓe Mokoba ɓe sortiɓe e woɓɓe goo darali paasi darali hunde no wolirde fi Allah hoti annabijo sago on siɗe wadde débat ji goo e yewta e fi maɓɓe donc en arayi fi ko landiɗo lan kon o landike lan joni haray ko honno ɗum woniri si tawi Laylatul Qadri wawali wonde est ce que haray en hersade non na menen na enen fof ono laamu ngu ono laamu haray laamu men ngum laamu am hersade voilà si yarali follere meyda min mi inni ko defete jano mo tawata wona hay laamu ngun tun jogui si menen min jooɗike ɗo jour inde Allah nden ka tawata fof moɓodira yewta ɗon tawi ko fi pouvoir hatta ɗum ɗo wona haray mi wonda e moom mi wonda e taguɗo men on très bien ɗum ɗon ko go'o ɗimmum e muɗum mi andina on fi inde conseil fi inde Guinée fi inde moye Guinée yimɓe men attutu añidirangol pouvoir min daara ko honno min soutenirta communauté guinéen on ko ɗum woni añidirangol pouvoir hande bela e Badian no jooɗi ɗo e nokku gootu kono si tawi bela ko yiiɗa yo Badian kañum yaltutu ka image mum yaltutu ɗo haray no kaani foti en tant que responsable wayi no yiiruɗen ɗo noon si mi inni karama ko wiya nami woni karama ko ma ko a woni karama ko an ɗum woni wondigal labangal hay so tawi ɗa andi ɗa ɓurimi gandal hay so andi ɗa ɓurimi pouvoir kono to en jooɗo acciten kadi waɗen jippirde toon jippiren enen haray woni sago gaño kono noon gonga komi nani ɓe wolato kon komi woni ka ɓawo ɗuma ɗo komi landa komi explique to kono droit ɓe explicade gono toon par ce que onon on tawama woɓɓe mo jooɗike ka leydi mi immimi jooɗi
mi jogi ɓe koyɗe min ni torki o mawɓe woto yaltuɗo no haɓa ronko regilde fi Fouta Diallo indi mara en hetti mi jooɗi ka leydi min mi torori on fi sabilillahi ko ono woni mawɓe amen ɓen ko ono woni mawɓe amen ɓen ko ono min holori nene amen ala ɗo baba amen ala ɗo hande ko min holori ɗo ko responsable ɓe tabintinɓe ko responsable ɓen e ono mawɓe amen ɓen wallire men fi Allah hoti annabijo haran immaki hoton ɓeyano mo ɓe nanguidande dole ke oya no wi'i ko wi ko watta e hille ko fi lagine fo wonɗen e jippirde fi mum tawa ɗum ɗon fof koye bonu fi des personnes. D'accord président waɗi ka waɗali président waɗi merci joni noon dernier question jiɗi wonde ñarde président Souleymane Bari commissaire président moyen Guinée o wi déjà kanko on o yalti e mum par ce que décision waɗi déjà kanko waɗi doute e mum kala ko décision waɗi o wata tawede organisation président wuuri calere wi kañum joni yaafike par ce que ɗon mi artay ɓe wi probléme ala onon on tuk ala ko toon ɗon ɓe salo joni ɓe yaafike haɗa talay tugadde on konne no wowiri noon mais déjà le président moyen Guinée o wi kañum kanko o yaltimo woodi mawɓe tawtuɓe mo yo accite hikka est ce que na boykotugol ɗon onon tawtiɓe mawɓe ɗon est ce que onon si joni so waɗama e nonde communauté Guinée on onon e mbesse wuuri calere on kuwafi ɗum ɗon ko honɗum hatta wona ɗum par ce que miɗo reeni woɓɓe mon nane wara on jamfike woɓɓe innara jamfike mawɓe et cetera jamfike moyen Guinée est ce que onon ƴetta décision joni ka conseillé e nonde communauté Guinée on waɗon waɗa tugadri haro hiɗa andi bela hiɗen jikkinori cosaan men on pullo o yaafoto temo pullo komojo ɗuuɗa pullo jooɗotoɗo ha komin ɗine ɗuuɗa kono hiɗen mari hersa ka tawata fayda hay yiɗen goɗɗo no wujja en acca e tuwata wowlo ta sonko waɗu e yeggitino mono jogii ngu gikku wata lando laamu hino landiteede ko wiino kon e ko waɗuno kon e ko halfinano kon laamu no landi ɗum ɗon joni noon wujjuɗo e wujjaɗo fof no mari client par ce que wujjaɗo on nde no yalto yeeto yimɓe ɓen no wujjuɗon kan no yaltude yeeto yimɓe ɓe weldi ɓen moodi kaari no toñinni ɓe fof ɓe mari client ko on deferte menen kadi men huli e Fouta si tawi no hara ko association ji goo ma hara kaka conseil koye a yeeɓu kaydi ndin test kaarijo ko ɗum ɗo wii ala haala sa fonti deftere nden hannde ayni waɓu toon koye leere kaarijo goɗɗo no wawi sansude ɗum si tawi kaka article woni e laamu ngun hara na jammitagol de président hara no waɗi test ɗi ɗum ɗo ko ɗum sali ɗum ɗo ko ɗum ɗo jaɓi ko ɗum ɗo on sariya ɗum ɗo ko appliqué to loi on hande mene miɗa wawi yaltude organisé noon de conseil miɗa wawi organisé noon de tout le Guinée mais meɗen mari probléme amen on kaka suudu kamen hotata ɗon ko ɗon min mari probléme d'accord min ɗon président mi yeddata on kono non c'est pas d'accord ko no hatta yeddanam en tant que non c'est pas d'accord en tant que fiyon ɗum hande ko onon jonna le coordonnateur de la Guinée ko onon jowoni le président ensemble guinéen on comme no wiɗo nane noon hande ko onon laami kala association wonɗo ɗo et puis no valida par le deux l'état le Sénégal et la Guinée mais pourquoi si hewtiran ɗi piiji sensibilise gongol satta mo jaɓɓali dampi pour lui yiya on organise on e nonde communauté Guinée o ha goɗɗo wiya yata walla ha moyen Guinée wiya no ɗon cuuɗi pourquoi non wona wondema min ronkata wuuri tun dari keyni waɗi kolte tati nayi o tanki ɗon kadi hanki ko ɗum o hiwri o waɗa kolte tati nayi inde Guinée on fof e kadi kala ko concerne kadi dewtagol e hor ɗum ɗon ko gollirte on kolte tati non il a pris il a financement ko faade o jonnayi e kono mi anda sa faamilan e yewtere an nden seeɗa min mi yaago hiɗa wawi yaade combat ta gorejo ma mo tawata sifa mum ala ka nder suudu ma
ida wawi yaade combat mawɗo mo andanɗa ma suka ma ɗum kotirawa ma mo alaka suudu ma kono tawa honno wiyete boyogejo no ka nder suudu mum ma suusata nangodirde ko honɗum woni ɗum minen miɗe wawi organisude commen faala o inde communauté on par ce que kala ko min watta si Allah jaɓi koye nder nunɗal min hiɗon ɗo ñande mi yi ko nunɗanala to womi yinda e lettre de mission ñande mi yi ko laaɓanala komi jokki ko womi waɗa e lettre de mission min onon hiɗon ɓurani mi piiji buyton kono hiɗon andi wota en jooɗoɗo yewtiden mi defanda piiji goo mi waɗa goɗɗo ko hiɗon jooɗi komi noddirta on e renioji ɗin mi inna kala ko watten sago an hara mejaji ɗi no jooɗi mi inna kala ko watte sago an e winday ko mi ɗaɓɓirta ɗum ko si yaniri sifa ni komi heɓu temoye komi watta kon onon hiɗon andi ko honno fonnirɗen moye guine hina sukaɓe wona gollidede ko mawɓe kontaɓe baaba ko mawɓe kontaɓe ceerno men karamako men ko ɓe wonden e gollude fimoye guine si tawino ko entre jeune et jeune tawino ko entre droit e droit mais tafi kono ɗo a yahay inna dole ke kaari on no wayliti ɓenna on mbugite maɗen fanka e hille fof no suti dole ke on no wayliti Badiane attends l'émission est finie déjà et y a nos 40 minutes et poussière émission men déjà 2 heures de temps 10 minutes. Voilà, en tout cas, merci le président. Mais il y a fait donc parce que men tolli on donc juuti mais ko débat on landi non kadi parce que yimbe bus no sabbi retour jambalal ka émission labay poy joni finalement ko no darno don fi labay fi mo fi lettre kadi don finalement ko minani mawɓe no inna bay ko kamɓe jokka fi laylatul gadi don bay me ronku ɗo mawba koya poɗo koya jokko haka dari o huma ɓa potta yaha o joni o mawɓen holli en ko laylatul gadi ɗon ɓay woni poɗodirama koye acce ɗon hikka minen noon meɗen andinayi on hunde wotere onon médiaji ɗin meɗen sokoli on ɗum ɗon mi wolata ko fi hon ɗum e ko honde sayi kono si Allah hawlan ɗon jaaɓi min andi ko honɗum bonni laylatul gadiri on min andi ko honɗum waɗi o contre ko waɗi o contre kon min daranto fi mum ɓay Allah waɗi ko institution min représenté wona jammitagol président wona ɗiɗo e tato haldata fotta waɗen o président ko leydi ndin fof halfini en daranto ha communauté min on towna hoore si Allah lan ɗon jaɓi en organise e Sénégal ɗo en organise oto taw min présenta on feuille de route amen on si juulama e nder 10 jours à 15 jours min yeeto toon gonɗum médiaji ɗin fof min faala yo an tour waɗa min nodda on onon médiaji ɗin fof kala windo o wowla e daro ara aresira ni tum min faalata e wonu nokku goto mi waɗa e conférence de presse mi waɗa e piiji buy miɗo ɓureta yiɗade ambassadeur on aray ɗo janngo mi sikki hande ko minen jooɗo ɗuno fewdo o nodda fi o yewtida fi argol ɗo ngol e si Allah jaɓi saabu annabijo guinen on fop e wonanene goto baba goto par ce que a humata mbeewa mo kafuɗuɗa on no humi nagge accidamo e nagge ngen innaga ƴetti mbewa mba no woodi buy wowloɓe fi lagine ɓe anda gurdal lagine ɗam ɓe anda ko e nder 4 région naturel lagine on ko région on mbo ɓuuri jawdi si fof moɓodiral est ce que hiɗa wawi kutade tun kama hiɗa andi ko woni kama hiɗa andi ko woni ka oɗa so nani richesse lagine on no wowle hara ko fi richesse lagine o wowlete mi sikki ko kanŋe on e bostik on e jaman on ka e pétrole on ka hiɗen andi no woniri hiɗen andi ko honto ɓuuri wodude donc 4 région notti on no concerne e wonnene goto baba goto intérêt enen kadi Allah tawno en tawa ko enen dirisi lagine merci beaucoup no woodi komin andi e nder komin woni jippirde
si yen fo en hawtondir jammindire ko nene goto baba goto donc jon dal président sim fayma ko mongo e ngal Laylatul Qadri ala grand mosquée mi wawata wi don ala mawɓe ɓen ko ɗum wi'i ɗum miɗo wawi wolde en haute voix si honɗum acce ngal mawɓe ɓen ko holli men ɓay poɗodirama e acce ɗon e ngal si ɓe waɗoyi haɗa men andi ko honɗum ko joué si waɗoyaka haɗa koko ɓe wino men konko ɗum waɗa. Très bien. Okay. Merci beaucoup. Jama TV, aray nebata wari oui ou non? Président Malal Bari Bantingel. Président Malal Bari Bantingel, awa wala ouais vite. Est-ce que il don't fala won go président Moyengel? Mi falak. Badian, tu as la question. Oui ou non, président Jamalal, est-ce que don fala remplace go Wuri Chalere? Ah, c'est Allah okila lamfala. Merci. Oui ou non, président Malal Bari Bantingel, dubi bu né de président. Est-ce que hande so ngittama ka président mon haray on setinta? Kami won don. Déjà ko buti holli ko musi. Oui ou non, est-ce que réconciliation Jamalal et Salou le miro no wawonde? Men haba fe on dogo. Sina hara ko jam fa woni der ton. Min mi yehi haka makko desande anyande mi nanno do yewta do ko ɓay tumi baɗano ki téléphone mi masali mi yehi haka makko min haldi ko min nene goto baba goto ele mi sansa kono noon tan on permettata ala ñande ɓe mi yahu min hiira sago an si mi yehi ka goɗɗo hande janggo koyo aru kan par ce que sari on ka dina ka annasara ko inni si a ƴetti 3 pas da yaade salmingol goɗɗo kanko kadi koye waɗu 2 pas moyen fotton. Ata président Jamala Berbantige oui ou non est-ce que fala yade makka hajjugo si Allah lan don tawi no newnani mi okkilan duuɓi okkilan sans muɗum miɗo fala yade sago am ñande ko min kadi mi walto ko galle am hara ko wonani mi hokko yaltugo janga naata fewja fiɓe ngurande président Jamala Berbantige ko ɗum ɓuratan welde aduna ko ɓuratan mi welde aduna e ɓaynam fenu ko ɓiɓɓe am ɓen e kaalisi D'autres questions, Badian, si y en a. Bon, on passe. Ok. Merci beaucoup, Araï Fermin. Badian, qu'on a internet. Voilà, merci Moussid Onobe Ndarde Jama TV. Hande en ardido kadi enen président Jamalal Bari Bantinel. Andana ramano hibe tuki 2 gallons ha 3 gallons que la communauté guinéenne Sénégal do. Kambe woni président sous région déjà. Kambe kadi halfina kala organisation wado do e Sénégal kana normal yuri telen Guinée beben o kambe kadi halfina den don kadi activité ji be war kadi dolokaji buska communauté Guinée har kambe marro de hande comme invité du jour e yino be maki do piji buyi be ka révélation do piji buyi normal vraiment de humpa fi mu surtout non ko ite kon Laylatul Qadri onani pour l'instant be wi wo e ngalta o fita o taho wo be darnala nokkuta en tout cas ko ɓuri ɓatade ko woni e ngal watta fi joni noon ara ɗen heɗitiɓe kamɓe kadi sayi ɓe laatinima ɓe laatinta foye mum ɓe ara ɗe wondema e bimɓe kikkelen kadi ɓe wawa en andinde weltanoɗen kadi wonnoɓe darde ɓen ka page Facebook ɓen fof kala kadi partage uɗo kala kadi waɗo kadi aimé weltanoɗen Tidjane Diallo merci infiniment pour le cœur weltanoɗen kadi kala noddunoɗo participer e émission kala kadi falanoɗo noddugol ma heɓali moyen ma heɓali temps fiyo noddu andu tun Jama TV ino takko maɗon jour et nuit merci en tout cas DJ Bella merci aussi kala dariɗo fiyo comité mengon yon feppu yon wona hunde wotere wole haala wota joɗɗen e table gota ko no président makri non hawten ko faloɗen ara vraiment kakane ɓernde kadi yuri aray merci à vous tous merci encore une fois de plus président ko ɗum interto e wayntoray ɗo aray ko salmingol madame Safiatou Camara ay mi landi kanko yalti ɗo e mi weltanoɗo ɗe onno groupe association sous région alliance on fof miɗo salminamo be ka woniri d'accord e mi wawali yew défi maɓɓe e tayerɓe wonɓe takkanto Banga en Ousmane Massi en mi weltanike ɓe fof maɓɓe par ce que ɓe fof maɓɓe hande ari ɓe siiwude e weltanike kadi honno wiyete mouvement conseil on
conseil guinéen au Sénégal on en fof ɓe fof maɓɓe weltanike ɓe hande reni o jano wanno ko ambassade hollutugol en kamɓe koɓe acciri en koyen danko guinéenɓe ɓen fof jonnidiri en juuɗe kala nawnuɗo ko heeɓi kala heɓuɗo probléme ko woni yo conseil on immo darano kamɓe kadi ko ɗum ɓurata ɓe wallude ɗum ɓe holli en hannde donc ara mi weltani kon onon kadi teddungal ngal waɗan ɗo lanɗo ngal ko miɗo torike Allah kadi yo Allah ɓeydu fi télévision o parce que depuis o en sala o golli buy o yoɓaka ko yeru ko golli kon taw koyon courage min kala kanan ɗo malal no woni yon andu mi faala ka hay funde feƴƴa tawa filmaka windaka wowla on famali filmu teddungal ngal kala kangal iwrata si hande si média ji sénégalais ɓen tawtay en ɓe tawa hiɗen jokkodiri e ɓe kadi responsable ɓe ɗimmoɓe am ɓe ni ka alliance ni ka conseil ni moye guine sago an mo ɓe wakkilo accepta critique on kala mo wawata jaɓude critique on haray ɗen torimo yo accitan en cullere laamu ngon woɓɓe goo ƴetta par ce que mo ƴetti ko fo jeeyi ma fof landitomo d'accord assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah merci beaucoup ka télévision Jama TV en salmini jamma fo wonno ɓeydade ɓen e kala ko ɓe wiga en tout cas ko moƴƴi ko haray ko enen ko boni ko haray ko menen par ce que ɗon andi e hakkil goto wona gotum wona goto haray tigui tigui on en salminiraɓe ɓe fof kono mi woodi noon président Malal Bari Bantignel en tout cas merci beaucoup sappo parce que si mo wi on wakkilana communauté guinéen wara on ti wowli ko faala pourquoi hiɗen jokkodiri pendant des années ko nunɗal mongal me yiye mum et puis e neɓugol men ngol par ce que menen meɗen andi souvent mi wolana président mala min na menen ko min pay koye waskoynedi kono si min heɓali sifa mum min wawata darata men alhamdulillah rabbil alamina gila Allah hollidiri en e ka yewɗen wo mo kala men faama yo surtout ma menen e o ɓurti men new dara meɗen weltanimo moƴƴa et puis mi annayi kadi jama on kono mi woda noon tun tout min mi ala wallahi wonno président Malal Bari Bantignel je dis la vérité c'est pas question ɓe jonlan mbuuɗi walla ɓe jonlan goɗɗum mais kala difficulté ko nanguinmi walla ko mi yeeyi e maɓɓe ɓe innela rewru ɗo ɗon no moti baba ma no moti koto ma no moti nene ma haray ko ɗum waɗi si miɗo témoigna ɗum ɗon miɗo weltaniɓe moƴƴa e nder Sénégal noon kadi fop ko kamɓe tun kadi mi déplace o mi yaha ha ka maɓɓe min cewɗo min yewta ko fi hon ɗum ko par ce que ɓe yeggimi hoore maɓɓe ɓe yeggi ɓe andininmi ko menen wondi bimbi e kekiɗe heɓa ɗo mi ara mi salmina karama ko Mamadou Winde Diabo kamɓe kadi vraiment ɓe salmina moƴƴa kaɓe woni wo haray kamɓe kadi vraiment ɓe jokki social on jokkere nannen côté Wakam kaɓe jooɗi ɗo haray en salminiɓe en salmini famille maɓɓe on fop salminen kono wiɗen noon l' association l' alliance de la sous région o fof en accali hay goto en salminen kadi séréji ɗin fof en accali hay goto komi andinta jama on e ngal laylatu gadri on haray ko kanko Souleymane Bari commissaire dari taw wi haray ko nonde moyen guine tum waɗete donc heddiɓe wi waɗen nonde communauté guinéen si tawi laataki ko ɗum haɗi laato merci ka Jama TV haray ceerno Bocar Madaka ɓe ɓaɗu pré e yanaɓe haka maɓɓe so Allah jaaɓi andinen ɓe émission comme cette émission ɓe wawa tawede ɗo inchallah avant yo juule par ce que o leyde tugade ɗo ko waɗali kon ça nous fait mal Jama wari préparé ke et tout ça mais arta e mum merci beaucoup ka Jama TV on je dis bye à semaine prochaine so Allah jaaɓi Kono walla tanaki ko ɗum hadi faale